Dobar dan, poštovani gledalci. Ja sam Teša Češanović, ovo je emisija Intervju u produkciji Balkan Info. Naš današnji gost je gospodin Ljubodrag Duci Simonović, doktor filozofije i magistar pravnih nauka. Gospodin Ljubodrag Duci Simonović je bivši košarkaš, član legendarne ekipe Crvene zvezde, koji također je bio član reprezentacije Jugoslavije koja je osvojila prvenstvo sveta 1970. Pisac mnogobrojnih knjiga i kritičar kapitalizma. Gospodine Simonović, drago mi što ste u našoj emisiji. Drago mi što ste me pozvali. Gospodine Simonoviću, da vam postavim pitanje, koliko je danas u ovo moderno doba kritika kapitalizma postala nužna uopšte za opstanak čovečanstva? To jest, koliko od opstanka kapitalizma zavisi da li će opstati čovečanstvo? Pa evo, nažalost je tako, poštovani prijatelju, opstanak kapitalizma uslovljava opstanak čovečanstva i to se nikada nije desilo u istoriji čovečanstva da jedan poredak da ima takvu destruktivnu moć koja može da dovede čovečanstvo pred kraj, odnosno da čovečanstvo doživi sa tim poredkom kolaps. Uvijek je bilo da poredak koji je dolazio, odnosno koji je mogao da nastane, da je on nosio u sebi taj emancipatorski moment i da je imao tu neku egzistencijalnu izvesnost. To je recimo bilo sa srednjim vekom odnosno feudalizmom, odnosno prema robovlasništvu, kapitalizam koji je nastajao, on je otvarao prostore za povećavanje verovatnoće preživljavanja čoveka imajući odnos prema prirodi, znači savladavanje sila prirode i tako dalje. Međutim, razvijajući se kapitalizam je, razvijajući proizvodne snage, zapravo počeo da uništava prirodu i to je u drugoj polovini 20. veka dovedeno do maksimuma. U zadnjih 40 godina preko 50% životinjskih vrsta je uništeno, a sa ovakvim tempom uništavanja života na planeti kraj 21. veka bit će zapravo kraj čovečanstva. Tako da ovdje bih hteo da podsjetim na pismo indijanskog poglavice plemena Sijetla koji je uputio američkom predsjedniku Pierceu 854. godine. U tom pismu indijanski poglavica je rekao ono što se desi životinjama, desit će se i čoveku. To je u stvari proročanstvo pod znacima navoda koje niko neće da citira. Citiraju raznorazne nepismene, polupismene i ne znam kakve bitange koje predviđaju uvek propast čovečanstva. Ali ne u ovom smislu, znači da postoji mogućnost ukoliko čovek živi u skladu sa prirodom da preživi. Znači ja se borim za to da se kapitalizam uništi i da se stvori poredak koji će imati racionalni odnos prema prirodi i da će duhovno bogatstvo postati mera bogatstva. To znači, parafrazira Marksa, i izvorno hrišćanstvo. Znači, to je najbitnije. Sve ove konferencije, klimatske i tako dalje, to je sve bacanje narodu prašine u oči, jer ti tipovi koji se tamo pojavljuju, ko što je sada u Parizu, oni rade za najveće kapitalističke koncerne i sve to stvar nekog pogađanja. Dokle god postoji potrošačko društvo, odnosno dokle god kapitalizam razvija proizvode snage, tako što primorava ljude da postanu potrošači, odnosno uništivači prirode i svog života i sebe kao ljudskih i prirodnih bića, ne postoji nikakva mogućnost za boljitak. Samo će gore i gore da bude. Prema tome, to je ne samo hipokrizija koja ima antislobodarski karakter, nego ona ima antiegzistencijalni karakter. I meni je žao što većina mladih ljudi uopšte nije svesna trenutka, niti nastoji da bude svesna trenutka u kome se nalazimo i ta tendencija razvoja sveta. Jer ja ću za neku godinu da budem gotov, završit ću svoj život. Ali vi, mladi ljudi, vi ste ti koji treba da razmišljate o svojoj budućnosti. Dobro, ja razmišljam naravno o budućnosti svoje dece i svojih unuka. Ali hoću da kažem samo da je taj egzistencijalni moment toliko dramatičan i mnogi mladi ljudi zavlače glavu u pesak. Zavlače glavu u pesak. Beže u te televizijske emisije, kompjuteri i tako dalje, se plaše odgovornosti, a odgovornost je sve veća jer je dinamika uništavanja sve veća. I sve je teže zapravo suprotstaviti se jer je taj prostor životni sve manji. Sve manji taj životni prostor koji je neophodan da bi čovjek mogao da preživi. Da li je danas planeta prenaseljena i ko je taj koji ima interes da plasira tu tezu da je planeta prenaseljena? To je jedna prljava laž koju plasiraju oni koji najviše uništavaju. Prosječni Amerikanac uništava, odnosno troši 500 puta više vode, energije, hrane nego što to radi neko afričko dete. Dakle, a proglasili su Afrikanci ili ne znam tamo u Indiji i Pakistanu, oni su najveći problem, Bangladešu. Hoću da kažem samo da je to jedna prljava podvala i nju forsiraju oni koji zapravo
troše resurse planeti i to ne samo sada, nego već 200-300 godina sistematski uništavaju sve na planeti. Tu se sad uključila i Kina, Indija, tako da je prostor za preživljavanje čovečanstva sve manji koji, kažem, nema veze sa tim. Jer evo, samo Nemačka godišnje baci preko 20 miliona tona hrane. Evo, pre neki dan je objavljeno na Špiglu online da u Nemačkoj 40% odevnih predmeta koji se kupe budu bačeni pre nego što budu uopšte upotrebljeni. Jer se moda menja i onda da bi čovjek bio u toku sa modom, pogotovo mladi ljudi, oni bacaju u kontejnere, bacaju svoju odeću i obuću zato što kupuju nove stvari. Znači, 40%, a verovatno će uskoro biti i 50%. U Americi je verovatno slična situacija. Inače, u celom svetu kapitalističkom godišnje se baci hrane, preko milijarda tona hrane se baci. Preko milijarda tona hrane. To znači, planeta bi mogla da, odnosno čovečanstvo bi moglo da živi godinama na hrani koji se proizvode samo u toku jedne godine. Međutim, kapitalističkim koncernima to ne odgovara, jer mora da održavaju cenu proizvoda i da stvaraju profit. Tako da umjesto da je proizvodnja orijentisana na zadovoljavanje ljudskih potreba i da se sačuva planeta, ona je orijentisana na stvaranje kapitala i to je proces koji ima destruktivni karakter. Znači da na planeti ima dovoljno mesta za sve. Pa izračunali su da samo u Australiji može da živi 16 milijardi ljudi. Od okeana, recimo svetskih okeana, moglo bi da živi verovatno 50 milijardi ljudi. Imajući u vidu biološku ishranu, tu planktone i tako dalje, sve to što ima, što okeani su neverovatan rezervoar. Međutim, preko 90% okeana je već uništeno u zdravstvenom smislu. Recimo, 75% riba koje su testirali imaju plastik u sebi. Preko 75% riba koje se nalaze u okeanima imaju plastik u sebi. To je neverovatno kojom dinamikom i koliko je to jedan monstruozni mehanizam koji se odvija i naravno čovjek ako zatvara oči pred tim, alternative su praktično nepostojeće. Niko ne govori više o budućnosti. Ako neko kritikuje kapitalizam, to rade s aspekta tih masonskih loža i tako dalje, što je jedna podvala u stvari, jer ti koji kritikuju sa tog aspekta, oni rade u stvari za kapitalizam, jer ne govore uopšte o stvaranju novog društva, što je jedina šansa zapravo da svet preživi. Oni su zapravo ono što se naziva korisne budale, odnosno korisni idioti. Kritikuju Rockefellere ostale ko da su oni bitni. A tu je princip le roi mort, vive le roi. Kralj je mrtav, živo kralj. Znači, kao nije Rockefeller, bit će neki Japanac, Kinezi i tako dalje. Kakve veze ima koji kapitalisti vladaju svijetu? Stvar je o poretku. Ako je u poredak koji živi na uništavanju planete i stvaranju profita, nema veze kako se ko zove, da li je Srbin, da li je Hrvat, da li je Turčin ili ne znam, Rus ili Amerikanac. Kakve to veze ima? Tako da je to jedna strašna podvala i ona se stalno podmešta, pogotovo od tih medija raznih, zato što njima odgovara da se ne dovede u pitanje vladajući poredak. A pogotovo im ne odgovara da se ljudi motivišu da se bore. Zato oni u istoriji govore, tamo dešavaju se neke stvari i stalno nekog platio za svaki ustanak ili revoluciju i tako dalje. Zato što oni podcenjuju, odnosno izbacuju potpuno narod iz istorije, pogotovo radničku klasu, seljake, ljude koji žive od svoga rada. Njima ne odgovara da se ti ljudi motivišu da se bore, da oni steknu samosvest istorijsku kao slobodarska bića. I zbog toga te bitange koje forsiraju te masonske lože i tako dalje, oni to namerno rade da bi obezvredili borbu radnike seljaka za slobodu, a sada za opstanak čovečanstva. To je jedan smišljeni projekat. Svuda u svijetu oni koji se bore za teorije zavere i koji se bore za te masonske lože i priče o masonskim ložama kao one sve usmeravaju, to je u stvari podvala koja se stvara. To je kapitalistička podvala i njih plaćaju najmoćnije kapitalističke grupacije u svijetu. To se ovde prikriva, pošto je naravno sve ubačeno samo na to da se spreči da se ljudi dignu i da se bore. Tu se vidi, prijatelji moj, koliko je taj potencijal menjalački još uvek prisutan. I koliko kapitalizam nije uspio da se obračuna sa slobodarskim idealima i slobodarskom borbom ljudi koji rade. To je radnička klasa u stvari. To je pravi neprijatelj tih takozvanih priča o masonskim ložama, teorije zavere, tako dalje. Njima je glavni neprijatelj ne kapitalizam, nego radnička klasa. Oni se bore protiv istorijskog nasljeđa čovečanstva. Zašto ste protiv uvezenih praznika sa zapada, poput Noći veštica? Ma to su nametnuti idiotizmi po principu videla žaba da se vo potkiva pa ide i ona, ili konj. To je proizvod te mondijalističke ideologije koja nastoji da uništi nacionalno biće svakog naroda, istorijsku samosvest
i one se nameću po hollywoodskom principu, recimo te manifestacije kao što je Noć veštice, a onda te homoseksualne parade i tako dalje, i tako dalje. To je zapravo način da se čovjek odvoji od svoje istorije, od svog nacionalnog bića. To je najbitnije. I da se bude u toj mondijalističkoj ravni koju kontrolišu oni koji su u Americi, u Engleskoj, u Nemačkoj. To se dešava i tamo. Mislim, nije to uništavanje samo našeg nacionalnog bića. 99% nemačke omladine je odsečena od svog nacionalnog bića. To nacionalno biće nije samo Hitler, nije samo Prvi svjetski rat i ubijanje. To nacionalno biće i Goethe, to nacionalno biće i nemačka klasična filozofija i uopšte taj razvoj građanskog pokreta, jedan Heine i radička borba i jedan Rosa Luxemburg ili Karl Liebknecht i tako dalje. Sve to deo te istorije. Međutim, oni sa tim brišu istorijsku samosvest ljudi i to je najopasnije, jer čovjek bez istorijske samosvesti je gori nego zver. On je gori nego životinja. Tako da je to način zapravo brisanja uma, znači bez istorijskog uma čovjek nema istinski um. Radi se o tehnokratskom raciju, odavno je se došlo do toga, da tehnička civilizacija stvara toga osakaćenog čoveka koji možda stvara samo ko što je Zeitgeist pokret, onaj Fresko i takvi tipovi. Oni stvaraju vizije koji su tehnokratske, to su tehnokratske utopije. O tome se radi. To nisu humanističke utopije, nego tehnokratske. Čak se ne bi moglo reći da su utopije, nego to je utopizam. Jer treba praviti razliku što i Bloku radi između utopijskog i utopističkog. Znači, utopijsko je realno moguće, a utopističko je fantazam, ono što je čista maštarija. Zašto mediji na zapadu toliko insistiraju na crnoj hronici? Zašto? Pa zato što je cela priča data da čovjek živi jedan nesrećan život. Zašto u Hollywoodu u filmu mora se završiti sa happy endom? Jer čovjek živi jedan smrdljivi život bez lepote bilo kakve i ti moraš stalno da stvaraš iluzorne svetove. I moraju filmovi da se završavaju sa happy endom. To je pravilo. Tako isto kada se daju vesti i ostalo. Uvek mora da počne sa nekim crnim hronikama da bi ti rekao sebi, ja sam još uvek živ, vidi šta se onima desilo i tako dalje. To je kompenzacijni mehanizam. Zato i u sportu daju sve krvavije priredbe. Zato što je glavno pravilo, recimo, američkog sporta da publika voli miris krvi. Zašto miris krvi? Pa zato što je to krvavi život. I sad tebi je to kompenzacija za život koji imaš. Imaš krvavi život i u tuđoj nesreći življavaš svoju nesreću. To je ono konje ubiješ, zar ne? Ja stalno navodim to kao primjer. To je izvanredan film zbog toga. Zato što se tu vidi zapravo o čemu se radi. Da čovjek koji doživljava nesreću svakodnevno, on ne može da se raduje tuđoj sreći, razumiješ. On može samo da bude nesrećan zbog toga, zato što ne može da ima srećan život. I na tome funkcioniše čitava ta industrija koja podmešta ljudima da su oni loši, da su ovakvi, da su onakvi. Nisu ljudi loši uopšte po sebi, to je jedna čista budalaština. Čovjek ako razvije svoje ljudske osobine kao stvaračko biće, on je izvanredan, to je uvek u istoriji tako bilo. A kad nema šanse da se ispoljiš kao stvaračko biće, ti počneš svima da zavidiš, sve ti smeta, sujetan si, nije ti ni do čega. Kad nemaš ljubavi, kako možda ceniš druge i da poštuješ i voliš ako si ti bez ljubavi? To su elementarne stvari, to je kao cveće bez vode ili bez sunca. I sad kad treba da bude to cveće, ne znam kako, pa normalno će biti nikako je. To je sa čovekom, znači bez tih elementarnih stvari koje su vezane za njega u emotivnom smislu i u intelektualnom, odnosno stvaračkom, on nije čovjek, znači mi govorimo o čovjeku samo, on tako izgleda, u stvari uopšte nije čovjek. Pa koja je onda uloga tu terorizma, jer terorizam u suštini je i novi bauk koji je tu da drži ljude preplašene. Ma nije nikakav bauk, terorizam je, glavni izvor terorizma je kapitalizam, znači kapitalizam je teroristički poredak i to samo ne u političkom smislu i u vojnom. On je kao ekocidan poredak, on je teroristički poredak, to je najgori oblik terora koji kapitalizam primenja. I ovo što se pojavljuje, to su stvari samo pojavni oblici borbe protiv kapitalizma na način koji prihvata logiku kapitalizma, a to je destrukcija. O tome se radi. Sve su to mladi ljudi koji su, kao što su ove ubice ovdje, onda u Francuskoj, oni su nikli u tim društvima, oni su i se rodili u tim društvima. I oni su prihvatili metodu uništenja kao način obračuna s onim što ih degradira kao ljude. To je ono što je najstrašnije. Tu je razlika između revolucionarne borbe i terorističkog nasilja. Jer terorističkog nasilja nema ideju u budućnosti. I onda kad se zasniva na religioznom fanatizmu, i to je samo privid zapravo. I to je samo privid. Znači, u terorizmu se ogleda logika kapitalizma u čistom smislu. To je ono kako Amerikanci, Englezi, Nemci, tako oni vladaju svetom. Odnosno pokušavaju da vladaju. Terorom. Ekonomski teror,
politički teror, vojni, informacioni teror. Sve se zasniva na principu terora. I onda kad se digne tamo neka omladina u Francuskoj ili kad ovi neki krenu, razumeš, da ubijaju te iste koji imaju monopol, oni samo hoće to da imaju zapravo, da imaju monopol na terorom. Evo Amerikanci, na primjer, američka vlast. Oni žele da imaju monopol, da mogu terorišati ceo svet, a da njima niko ne smije da se suprotstavi. O tome se radi. Znači, oni, takozvani teroristi, oni se rukovode istom logikom koji se rukovodi kapitalizam, odnosno vladajući, oni samo reprodukuju vladajući duh kapitalizma. Kako to gledate u svetlu sadašnje azilantske krize? Da li su azilanti žrtve istog tog sistema ili su moguće i bezbednosna pretnja za Evropu? Azilanti su posljedica neuspele politike Sjedinjenih Američkih Država i Zapadne Evrope da arapski svet okrenu protiv Rusije. To je suština cele priče. Prvi korak je bio uništenje država koje su sarađivale sa Rusijom bili, koji su imali uspešnu saradnju. To je bio Irak, Sirija, Libija. To je prvi korak bio. Drugi korak, onda Afganistan. Oni su stvorili Talibana. To je američki proizvod. Talibani su američki proizvod. Drugi korak je bio razviti političke pokrete na tom prostoru koji će da se vremenom integrišu i da ih okrenu protiv Rusije. Tako što će integrisati sve te muslimanske države koje se nalaze, islamske države koje se nalaze na trbuhu, kako se obično kaže, na stomaku Rusije, i istovremeno aktivirati muslimane u Rusiji kojih ima oko 20% ukupno stanovništva, koji su lojalni uglavnom, mislim, ali postoje tatarski tih, kako se zovu, Tatari na Krimu, postoje razne grupacije, u Rusiji ima preko 200 nacionalnih manjina, tako da uvek je moguća manipulacija, na Kavkazu i tako dalje. Znači, to je propali projekt Amerike, propali i Nemačke, Velike Britanije. To je propali projekat da dignu Arape protiv Rusije. I posljedice toga zapravo uništavanja čitavih regija na Bliskom istoku i ti ljudi su počeli, neki, naravno, ima manipulacija, to su uglavnom ljudi koji su pobegli sa svojih prostora, kad čovjek gleda na internetu, recimo Kobane i ove druge gradove. Pa to je neverovatno, to su ruševine. Pa gde tu čovjek može da živi? Tu više nema ekonomije, nema ničega, nemaju vodu, nemaju hranu. I sad ja treba da se obračunavam sa izbeglicama. Ili recimo Libija. Za vreme Gadafija to je bio najnaprednija zemlja u Africi je bila Libija. I šta se danas dešava? Posle bombardovanja od strane Francuza, Amerikanaca i ostalog. Oni su uništili sve što su mogli tamo da unište i naravno da su protivrečnosti koje su postavili ranije krenuli da izbijaju, posljedice su stravične. I ti ljudi sve čine da dođu u Evropu. I šta sad? Ili su oni krivi? To je jedna prljava zamena zapravo, teza. A to su uradili upravo Evropa, Zapadna Evropa i Amerika, udružili su se i uništili su sve te države, recimo Irak, koji je bio jedna od najstabilnijih država na Bliskom istoku. Ili Sirija, recimo, i hrišćani, svi su živjeli zajedno. Sirija je bila jedno izuzetno multietičko društvo, multireligijezno, to je neverovatno kako je Sirija funkcionisala. Ali imali dobre odnose sa Rusijom. I to je trebalo uništiti, pogotovo što je tu i ta baza, tamo, mislim, nije neka baza, ali Rusi su bili prisutni tu i tako. I to je jedna strateška borba zapravo između Amerike. To je rat koji se vodi na svetskom prostoru i to su sve, prijatelju moji, tačke tog rata. Kao ona slagalica. Da bi čovjek mogao da razume šta se zapravo dešava na Bliskom istoku, on treba da vidi kako izgleda ta slagalica na svetskom prostoru. To je samo deo rata Amerike i Evrope protiv Rusije. Ko što je to sa Ukrajinom, ko što je na Dalekom istoku sve to što pokušava Amerika da radi, pokuša obračuna sa Kinom i tako dalje. Jer više ne postoji samo jedna sila ko što je nekad bio Sovjetski savez, a to je Rusija, već i sada Kina tu. Oni su postali zemlje koje uspevaju da integrišu sve veći broj zemalja oko njih, u njihovu sferu. I Amerikanci su uplašeni, oni gube sve prostore na svetu. A pogotovo te tradicionalne prostore koje se nekad ima na Bliskom istoku i tako dalje. Evo Egipat i druge zemlje, svi se obraćaju Rusiji. Sve više se obraćaju Rusiji. I kad čovjek vidi šta se dešava sa dolarom, koliko propada sve to, koliko se štampa, evo, Evropska unija, pre neki dan, puštali su opticaj 350 milijardi evra. Centralna banka Evrope. A već su 1200 milijardi evra pustili u opticaj. Pa kakva je to valuta, čoveč? Kad ti sad imaš samo u toku godinu nešto dana 1500 milijardi evra bez pokrića gurnutih u promet. Amerikanci svaki dan u 3 smene štampaju dolar. A svaki dan se zadužuju 4 milijarde dolara. Tako da je to, ta čitava privreda je pred kolapsom.
I to oni koji su ozbiljni ekonomisti, ja se ne bavim ekonomijom, koliko mogu ovako dobijem informacije, ali kad čovjek čita te izveštaja, to je stvarno nešto stravično. To je svi žive na veresi. Kako može da funkcioniše ekonomija svetska kad je 85% novca američkog koji je u opticaju falsifikat u stvari? To su novčanice koje ništa ne vrede zapravo. Nema nikakvo pokriće. Da li to znači da kapitalizam nužno dovodi do novih i novih ekonomskih kriza? Pa on dovodi, ali ova ekonomska kriza nije ona ko što je bilo u Marksovo vreme u liberalnom kapitalizmu, pa sad postoje periodi uspona i padova. Ovo je kriza, ništeća kriza. Znači ona iza sebe ostaje ko što kad baci čovjek danas bombe i ono kad su bacili ranije bombe. Danas su bombe punjene sa nuklearnim otpadom, odnosno sa osiromašenim uranijom ili sa normalnim uranijom, da tako kažem, i one za sobom ostavljaju pustoš. To je, recimo, suštinska razlika između bombardovanja u Prvom i Drugom svjetskom ratu i ovo što se sad dešava. Tako možda se poredi i kapitalizam. To je jedan primjer koji možda govori o prirodi kapitalizma. Znači, ranije je rušio, a sada uništava. Znači, za sobom ne ostavlja ne samo uništava zgradi i tako dalje, nego uništava život i mogućnost da tu život nastane u budući. Da li to znači da je Amerika pre koristila model obojenih revolucija, a očigledno da je, na primjer, u Libiji i Siriji sad se prešlo sa modela obojenih revolucija na model uništavanja čitavih država? Prijatelju moj, Amerika je odavno krenula, kao što je, ja sam o tome i pisao, kao što je 1943. godine, kada je bilo jasno da više ne može da pobede Crvenu armiju, odnosno Sovjetski savez, nacisti su, odnosno Nemačka nacistička, krenula sa uništavanjem potpuno prostora, sela, gradova, svega. Sistem spaljene zemlje. To je vodio Walter Mödel, koji je bio glavni general SS-ovski i Hitlerov najodaniji. Znači, oni kad ne možeš da osvajaš, kad ne možeš da držiš pod kontrolom, onda uništavaš. To je ono što sad radi Amerika. Ona ne može više da kontroliše svet i njena politika je uništi svaku tačku na svetu da je možda uništiš. To je sad njen pokušaj vladanja. Tako što uništavaš sve oko sebe. To je najstrašnija faza u kojoj je kapitalizam ušao, odnosno najstrašnija faza američke politike. Ko džin koji je upao u blato, u močvaru i ne može da izađe iz nje, i ima onu batinu, razumeš, odnosno onaj topuz, i udara oko sebe. Znači, on sve utanja više, ali bije oko sebe i kaže, kad ja propadam, nek svi pocrkaju, razumeš. Tako je, to je politika Sjedinjenih Američkih Država danas. Zato je jako opasno biti u okviru te politike, jer Sjedinjene Američke Države sve svoje takozvane saveznike instrumentalizuju tako da postaju uništivači. To je tipično sad u Ukrajini. Oni instrumentalizuju političke snage u Ukrajini da ubijaju, da vade organe, da uništavaju prirodu, sve. Ja se plašim da će biti u stanju, da će to da se desi eventualno, da najveću nuklearnu elektranu u Evropi, koja se nalazi tamo u Zaporožju, kako se zove taj deo, da dignu vazduh, da izvedu eksploziju da bi uništili Evropu na taj način. To može lako da se desi. Amerikanci su na sve spremni. To je neverovatno, oni su gori nego ranjena zvera. Oni su na sve spremni. Ali ako je trenutno uništenje nešto što je poprimilo globalne razmere, da li onda i naša borba protiv kapitalizma i protiv tog imperijalnog poretka mora da bude globalna? Da li ne može se ništa uraditi u suštini malim lokalnim borbama koje su nepovezane? Pa naravna stvar, prijatelji moji, ali mi mora da se borimo da bi se postali deo toga. Jer mi treba čekamo sad nekog da se on bori, pa ćemo mi onda. Mi mora da se borimo na svom prostoru. Ko treba da se bori za naš prostoru? Kome je draže Srbije nego nama? Kome treba da bude draže Srbije nego nama? Nego srpskom narodu? I sad mi čekamo, koga treba čekamo da dođe? Da nas oslobađaju Rusi ili ne znam ko drugi? Mislim, budalaština. To je ima oni koji tako razmišljaju. To su malograđanski idioti kojima je stalo da se sakriju u mišju rupu i samo nešto da gricnu, razumiješ, nešto da otmu. Mi moramo prvo sami da se ujedinimo, da se borimo za opstanak naše zemlje. I u tom kontekstu da budemo deo svetskog pokreta borbe protiv kapitalizma. A ovde te raznorazne bitange, razumeš, nude, pričaju nacionalizam, patriotizam, ovo ono. A u stvari prodaj se za 100 evra. Za 100 evra se prodaj. To je nesreće, što u stvari mi imamo političku arenu na kojoj kogod se pojavi u toj političkoj areni, on se proda. Tako da čovjek ne može više uopšte da računa s nekim političkim snagama koji će kao da ga organizuju. To je velika nesreća. A mi još uvijek imamo seljački narod koji nije navikao da ima tu građansku, odnosno ne da nije, nego nema građansku samosvest. Uopšte nije u stanju da se samo aktivira, da kaže čekaj ljudi, ajde da se organizuje.
Počeš od jedne obične zgrade, razumeš to, a ne na nivou nacionalnog da napravimo neke pokrete koji će da budu spontani, koji će da budu povezani s ljudima koji se bore za budućnost. Nego čekaš, stalno se pojavi neki vođa. Kogod se pojavi, on se proda i stvar je završena. To je velika nesreća. Mislim, sad se vidi koliko ta malograđansko-seljačka, ta sitno-sopstvenička priroda u stvari učestvuje u tome da mi ne možemo da stvorimo jedan organizovani pokret na nacionalnoj osnovi, odnosno na klasnoj osnovi koji će se boriti za novi svet, odnosno koji će se boriti da nam ne unište zemlju, koji će se boriti za našu biološku reprodukciju, za naučni um, za potencijale mladi da ostanu ovde, da ne odlaze i tako dalje. To je žalostna istina. I pogledaj sad šta se dešava sa mladim ljudima. Njima je san da odu napolju, da budu tamo đubretarska radna snaga, a imaju jednu divnu zemlju, razumeš, da mogu da, ako se bore, oni će sve ovde da steknu. I stan, i posao, i sve živo će da steknu. Ali to su malo građani. Kad odeš na fakultet, to je katastrofa. To su idioti, poluidioti. Prodani, razumeš, samo je važno diplome da dođe i da ode tamo negde, da se zavuče u neku rupu na zapadu i sanja, milioni dolara. Svi će da budu Đokovići, svi će da dobiju 3 miliona dolara čim se pojave na ulici. To je strašno do koje mere, razumeš, fanatik hrišćan što veruje da postoje rajski vrtovi i sad tamo samo njega čekaju, razumeš. Tako isto ti klinci, razumeš, odnosno ti studenti jebi. Oni tako, oni računaju, ja sam tamo, i stalno navode neke primere, nekih tipova koji imaju neki 100 miliona dolara. Nije njemu dosta milion dolara ili 10 miliona dolara. Ne, ono će da ima 10 milijardi dolara. Evo sad Zuckerberg, taj tip, ta bitanga, razumeš, koji je samo pokupio kajma, kao i Bill Gates, razumeš, to su tipovi koji pljačkaju ceo svet. I on ima 45 milijardi dolara. I sad ti idiotizovani studenti, razumeš, oni sad sanjuju da će da budu svi kod Zuckerberg i da će da imaju za 2 meseca, a možda i pre, 45 milijardi dolara. I ti kad razgovaraš s tim tipovima, ti ne možeš da veruješ da neko može toliki idiot da bude, bre, gde ćeš ti da imaš 45 milijardi dolara? Ne, on je isti, što kad je mogo Zuckerberg, što ne mogu ja. To kad imaš takav jedan komentar, onda samo da se obesiš na granu, nema više ništa. I ti se boriš sad za te idiote i kažeš, ljudi bre, imate šansu ovde da živite, da osnujete porodicu, da se borimo. Ne, ono ide na zapad da bude Zuckerberg. Stvarno, to je nažalost realnost, razumeš? To je realnost tih malograđanskih idiota koje roditelji od malena uništavaju, sterilišu, ubijaju im dostojanstvo i onda on mora da se poistoveti, razumeš? To su snovi, oni uopšte nisu realnosti, oni sanjaju. To su kuka tipovi koji se drogiraju, stalno se drogiraš da svet izgleda u roze, razumeš? I gde god se pojaviš, ti si u močvari, ali tebi izgleda sve roze, razumeš? U javnoj kući si roze, odeš na pijacu roze i krompir ti je roze, čoveče. To je sa tim idioti. I ti kad čekaj, otvori oči, čoveče, ti viš šta se dešava tamo. Ne, ti si ovo, ti si ono, znaš, fanatik. Ja sam fanatik što pokušavaš jednoj realnoj ravni da daš te tipove, razumeš, tamo koji žive i ošte nešto. Čim progovoriš kritički, to je gotova priča. Samo bajke. Oni hoće da čuju samo bajke. Da li je u stvari na taj način kapitalizam pobedio? Tako što je od radnika i radničke klase napravio lumpen proletera. Ma nije on pobedio, mislim, to je istorijska borba. On je pobedio kad bude uništio svet, onda nije ni bitno šta se desilo konačno. Kad nestaneš, ko te pita. Da je kapitalizam pobedio, onda ne bi ta propaganda mašinerija radila punom parom i ne bi im bilo toliko stalo da uništavaju ljudi, razumeš? Kritičku samosvest, ako je pobedio. Šta mu onda briga, razumeš? Ti ljudi koji su kritični bili bi na nivou dvorskih luda. A oni sve rade da spreče da se kritička misao pojavi, jer je ona zapravo tako daje šansu i taj potencijal postoji, razumeš? Zato oni ubijaju ideju budućnosti. Sve rade da se uništi vizionarska svest. To je najbitnije u toj industriji zabave da se uništi vizionarska svest. Zato sport dobija takvu dimenziju. To je jedno očajničko nastojanje tih kapitalističkih bitangi da spreče da se nezadovoljstvo koje sve veće usmeri ka stvaranju novog sveta. Sad je pitanje da li će to nezadovoljstvo da izbije, znači u ravni jednoj fašističkoj, ko što se dešava u Nemačkoj i nekim drugim zemljama, ili će to da izbije u jednoj ravni levičarskoj, ali istinskoj, ne jednoj podmetnoj, lažnoj. Da će da se stvori jedan novi svet koji će biti istinski komunistički svet. Znači komuna kao zajednica, koja će odgovarati izvornom hrišćanstvu, tim izvornim principima bliskosti, ono što je Hrist pokušao da uradi boreći za slobodu. Kasnije od njega stvoren mit od strane crkava i on je iskoristim kao sredstvo za držanje masa u pokornosti. Znači, ne za borbu za slobodu, nego za stvaranje nekih nekrofilnih iluzija, odnosno stvaranje iluzija u nekim drugim svetovima, drugi dolaze za istoki i tako dalje. Ja u ovoj knjizi novoj pokušavam to da instrumentalizujem
i da objasnim zapravo koliko je značajno izvorno hrišćanstvo za razvoj slobodarske svesti ljudi. I ta ideje jednog Boga, kao integrativne snage čovečanstva. Kažem, ideje. To je izuzetno značajno u razvoju samosvesti čovečanstva, pogotovo u kosmičkoj ravni. Znači, čovjek samo preko te ideje može da se raspozna kao specifično kosmičko biće. Ali to je jedna posebna tema za koju mi sad nemamo vremena. Kako gledate na medije u Srbiji i način na koji oni izveštavaju i stvari koje serviraju narodu poput reality programa i slično? Kod nas je na delu kapitalistička diktatura i deo te diktature su mediji. Znači, svi mediji su u rukama kapitalističkih bandi i oni naravno daju samo ono što odgovara očuvanju vladajućeg poretka. O tome se radi. Tako da, ja nisam iznenađen tu, ja sam bio godinu u Nemačkoj, Norveškoj, šta ja znam, gledao sam kako funkcionišu ti mehanizmi, recimo u Nemačkoj, to je prosto smešno kad govoriš o nekoj demokratiji, misliš, zemlja koja je okupirana i dalje od Amerikanaca, Nemačka je dan danas vojna baza američka. Ti ne možeš tamo da progovoriš jednu reč protiv Amerikanaca i protiv suštine cele priče. Razumeš, kad Angelu Merkel snimaju, bukvalno je snimaju kad ode u WC, pazi. Kancelar Nemačke i oni govore o nekoj demokratiji. Oni su ne kolonije, oni su vojna baza američka. Bundestag je doneo odluku da se uklone nuklearne bombe sa tla Nemačke i Amerikanci nove nuklearne bombe dovode 200 najmodernijih. Hoću da kažem, ko te bre pita? Ono što je Nuladova rekla, fuck Europe. To je u stvari suština cele priče. Evropa je ništa. Evropa je jedna krpa sa kojima Amerikanci brišu svoje krvave tragove. Tome se radi. Zašto? Zato što Evropom vladaju veliki koncerni, BMW, Mercedes i tako dalje. I dokle god oni prodaju svoje automobile i ostalo po Americi i zarađuju, Deutsche Bank pravi poslovi i tako dalje, oni će da blokiraju bilo koju nacionalnu politiku u Nemačkoj koja daje šansu Nemcima da prežive. Jer oni propadaju biološki. Nemački narod je najgori u svetu po biološkoj reprodukciji. Pa oni idu Japanci. Najgori. Evo, to je Špigel objavio pre nekoliko meseci. I oni će nestati za 30-40 godina. Više neće biti uopšte nemačkog naroda. Nisam ja neki rasista, ja samo govorim o tome da svaki narod ima pravo da preživi. Što bismo mi kao Srbi, na primjer, nestali? Ili Hrvati, ili, ne znam, Nemci, ili Rusi. Zašto bi propali, mislim? Zašto sad treba da bude to neko veštačko ukrštanje? Ja sam naravno za mešanje i tako dalje. Ali nisam za to da propadaju narodi. Zašto bi propali? Međutim, sa ovom tendencijom kako se stvari razvijaju, kad znaš da u Nemačkoj 35% žena sterilno, da 75% žene ne žele da imaju decu, da desetine hiljada Nemaca izvrše dobrovoljnu sterilizaciju svake godine da bi dobili posao. Prosto je neverovatno koliki je biološki pad. Pazi, preko 30% stanovništva starije od 65 godina. Pa kakva je perspektiva tog društva u buduće? I u svetlu tih dešavanja, prijatelju moj, vidi se šta znači izbjeglička kriza. Njih najviše plaše deca. Ja sam bio u Nemačkoj, godinama sam živio. Ti kad imaš tamo jedno dete, ti si za njih opasnost. A kad imaš dvoje dece, oni te gledaju kod da ćeš da ih ubiješ, čoveče. Jer kome će sve to da ostane sutra? Pa onima koji imaju decu. A pošto oni nemaju decu, jasno, propašće. Drugo, oni biološki toliko propadaju, telesno, evo, preko 60% Nemaca je debelo, prekomerno debelo. Da li imaš predstav šta to znači? Pa oni su sad prestigli Amerikanci, čoveče. Koliko je to degeneracije, jedeš deru ko svinje. Jer to im je kompenzacije, prijatelji moji. Pošto nemaš duhovni život, nemaš međuljudske odnose, ništa. 56% Nemaca živi u domaćinstvu sa jednim članom. U domaćinstvu sa jednim članom. Žive sa kučićima, žive sa pacovima, žive sa krokodilima, razumeš? Recimo, neverovatan podatak je da u Nemačkoj postoje javne kuće gde siluju konje, gde siluju kučiće, svinje i tako dalje. 40 i više godina, neće niko to ovde da objavi. I oni to ne zovu više sodomija, nego zovu zoofilija, pazi. Pa sad ti siluje životinje, ej bre čoveče, siluje pse, konje i ostalo. Je to bre civilizovana zemlja, šta je to bre? Je to šta, mislim, kakav je to svet postao? Da je potpuno legalno da siluješ konje. I ti idioti poremećeni su ti koji nam dolaze ovde. To su ili su pedofili, ili siluju konje, mačke, krave, razumeš tamo. Razumeš, kad oni, ti idioti, to više se ne zna šta rade od ludilac. Možda siluju sad i krokodile. Ne smeš u zoološki vrt da odeš. To je neverovatno do koje mere je degradirano sve ono što je vezano za neke normalne kriterijume koji su nekad postojali, razumeš, da postoji otac i majka. Ne, sad u Nemačkoj princip je da postoje dve majke, odnosno dva roditelja, ne više majke i otac. Pa i se šta se dešava, prijatelj moj? Kad ti na taj način stvari postaviš, ti si izbrisao iz istorije 90% kulturnog nasleđa. Najlepše u poeziji, u literaturi,
u svemu što je vezano za istoriju, je odnos između deteta i majke, oca i deteta, između roditelja, između babe i dede. Pazi, sve se to briše. Sve ono što je vezano za kulturnu istoriju tih naroda, pa to sve nestaje. Zato što homoseksualcima te on odgovara, ti njih vređaš. Ako progovoriš o analnom seksu, na primjer, ili ne znam o čemu, ti moraš sve to da glorifikuješ, čoveč. To je jad i beda. I sve je ne da imaš decu, nego da ih usvajaš. Ko pseta, oni kupuju decu na tržištu dece. To sam vidio 70. godina kad sam bio, razumeš, tržište dece, imaš i ti kupiš dete, urođene mane stvari. I isto kao kad kupuješ pseto, kravu, razumeš, ili WC šolju. I na isti način kupuješ dete. I ako se dete razboli, ti možeš da ga vratiš, razumeš, i ne znam šta drugo. A da ne govorimo odnos prema deci. I sad, kako je to? Zna se u psihologiji šta znači odnos između majke i deteta, još kad je dete u stomaku majčinom inače. Pa to su neverovatne veze koje se razvijaju. I ti kad odsečeš dete, pa evo ja sam skoro kućence novo nabavio, razumeš, umrla mi je ova moja gaca, odnosno uginula jadna. I koliko je to strašno kad ti dobiješ to kućence, odvoli su, kaže, od majke. Pazi si dete odvojiš od majke i prodaš ga, čoveč. I neka dva idiota ga usvoje, kao, razumeš, i oni su mu sad majka i otac. Mislim, i sad će to dete normalno da bude. Pa koje je to civilizacije, koje je to društvo koje to postavlja kao neki normativ? I ti danas, evo baš sam razgovarao s nekim mojim prijateljima iz Holandije i ne znam iz koje još zemalja, kaže, Duci, ti da se pojaviš tamo, ti bi odmah bio uhapšen. Ti bi odmah bio uhapšen, čoveč. U obdaništu tamo, deca mora se oblači u žensku i tako dalje, ovi muškačići. Ti moraš potpuno da menjaš, nema više polova. Bukvalno praviš 50 raznih vrsta i onda to seksualno iživljavanje, mislim, telom, recimo anus. Kako može čoveče to bude normalno da anus koristiš kao sredstvo za seksualno iživljavanje? Svaki čovjek, mislim, vidi u tome jedan bolestan odnos u suštini. Međutim, telo je potpuno instrumentalizovano. Uopšte nema više nikakvih kriterijuma koji su vezani za prirodu, koji su vezani za moral, za religiju, za bilo šta. Nego samo ono što stvara kapitalizam, stvara patološkog čoveka i ti moraš tom patološkom čoveku da ponudiš sve ono na tržištu što ta patologija traži. Evo ti, ja govorim o reklamama. Nađi mi danas reklamu koju Nemci daju, a da se ne pojavljuju u prodavnici dve žene ili devojke, koje sada, onaj što prodaje, razumeš, on je isto homoseksualac i tu sad se stvara jedna patološka igra se stvara. Razumeš, navlačenje ono. Ova gleda nju, ona nju gleda, ovaj tip nešto se smeška. Ti vidiš jedno bolesno stanje čoveče stvorene tu, a radi se o jednom proizvodu, zato što je sve veći broj tipova koji su pederi, razumeš, odnosno lezbejke. I ti mora da se adaptiraš, jer to je tržište tvoje. Evo do koje mere je otišlo sve do đavola. Primjer je ovog katoličke crkve Nemačke. Kad je Ratzinger postao papa Benedikt XVI i Jozef Ratzinger, on je bio nadbiskup Nemački, onda je došao Colić na njegovo mesto. Postao nadbiskup Nemački, Colić se zove. I taj tip je dao intervju Špiglu. To sam pominjao inače bio, ali evo, emisija vaša, pa da pomenem i to. I novinar ga pita između ostalog, gospodine Coliću, da li je Bog muško ili žensko? I gospodin Colić na to kaže da Bog nije ni muško ni žensko. Isti taj tip koji govori u ime Oca, Sina, Svetoga Duha. Pazi, on kaže da Bog nije ni muško ni žensko. Zašto? Pa zato što Nemačku katoličku crkvu svake godine napušta preko 200.000 ljudi. I evo, 218.000 je napustilo u toku 2015. Tu ima podatke u Špiglu, sada ne tražim, donosam tu neka dokumenta. I da bi se sad sprečilo osipanje, pošto sve veći broj ljudi je masovno se postoji homoseksualci. I sad ti prilagođavaš priču o Bogu, i sad hoće zaput Bog, ni kriv ni dužan postane peder, čovječ. Ni kriv ni dužan postane peder. Nevjerovatno, mislim, koliko je to jadno sve, koliko je sve prilagođeno tom mehanizmu, jednom te degeneracije svega, prijatelji moji. Medicina, farmacija, međuljudski odnosi, sport, gde god da se okreneš. Sve je prilagođeno toj kapitalističkoj degeneraciji samo da pare mogu da se vrte. Eto, sve se na to svodi. Pare ne smrde i daj pravi profit. Pravi profit. Jedna od vaših glavnih teza je da kapitalizam sve sfere života pretvara u sredstvo za sopstvenu reprodukciju. Jeste. To je ta totalizujuća logika kapitalizma i ona najstravičnija. Znači, svaki segment planete, svaki segment međuljudskih odnosa, ličnog života, bilo čega, sve mora da bude podređeno kapitalističkoj reprodukciji. To je. Evo vidiš po reklamama, na primjer.
Ti ne možeš više na zapadu, ja sam to doživao, ali to je stvarno stravično. Nigde, prijateljima, da se pojaviš, ni u WC-u, a da nema reklama. Nigde ne možeš, gde god ti pogled padne, pazi, mora da bude neka reklama. Prosječan građanin zapada danas primi možda i 8.000, do skoro je bilo 3.500, pa 5.000, sad možda i 8.000 reklama. To je neka moja procena. Možda i 10.000 dnevno. To je neverovatno, čoveče. Ne možeš da gledaš film tamo, ne možeš ništa da gledaš. Samo kako se približava kraj filma, samo se ubrzavaju reklame. Ti na kraju gledaš film koji recimo traje sat i po, a on traje 2-3 sata. Zašto? Zato što sat i po su reklame. I stalno se povećava broj. I onda kako se približava onaj dramatski rasplet filma na kraju, sve je manje filma, sve su više reklame. I na kraju ti ne znaš šta je reklama, šta je film. To je neverovatno psihološki kako to funkcioniše. Kako stvaraš zapravo, to nije ni idiote, jer idiot ima neki svoj profil psihološki. Ovo je nešto, potpuno jedna masa u glavi koja, ja ne znam kako to može čovjek uopšte da opiše. Neverovatno, čovječ. U okviru toga, na koji način kapitalizam stvara homoseksualnost kao trend? Pa stvara tako što od malena stvara usamljenu decu, usamljene ljude, razumiješ? I onda ljudi, pogotovo kad deca uđu u pubertet, onda ideš po principu daj šta daš. Dolaziš u kontakt, dolaziš u sredinu zapravo da ti treba ljubav, bliskost. Eto, to je to. A pošto su potpuno odnosi razbijeni, onda, evo recimo Špigl je objavio neki materijal sa nekim navodno umetnik koji je imao u toku godine 365 seksualnih odnosa sa svako veće drugog partnera naš bio. I on se hvali s tim. I Špigl ga hvali što je to uspio da uradi. Pazi, Špigl, najvažniji magazin Evrope, tipa je uzeo kao prototip kako treba da se ponaša uzorni homoseksualac. I tip sav sretan saopštava novinaru Špigla, veliki intervju, kako je on 365 tipova imao u toku godine dana. I ti razmišljaš, čoveče, čekaj bre, o čemu se tu radi? Kako je moguće tipove koje u životu nisi vidio nikakve odnose, ne znaš uopšte ko je, i ti ideš u krevet i da ne kažem šta ti oni radi. I ti si oduševljen zbog toga. Zašto? Jer kaže, nisam sam. I onda menjaš partnera. Ti ne znaš posle s kim si bio. Ja kažem, možda je bio s nekom mečkom, on nije ni primetio. Razumeš? Bio s nekom mečkom. Ali je to partner. Partner koji ima, da ne kažem šta, i sve je u redu, razumeš? Partner. Isto kad odeš tamo, razumeš da siluješ tamo neku životinju ili ne znam šta sve radi. To su partneri. Oni zovu te životinje koje siluju partneri. Strašno, čoveče. To je takva degradacija i degeneracija. Sad ovdje ovi klipani, ovi, razumeš, malo građanski i ostalo. Ti nema sve blokirano. Ti ne možeš uopšte da uđeš u suštinu tog sveta. Jer sve se daje preko potrošaka, pokazuju ti tamo neku robnu kuću, razumeš, neka dobra kola ili tamo vidiš smeje se, neko hi-hi-ha-ha. Tako prikazuju oni Nemačku. Tako prikazuju. Ti vidi nekad na nekom materijalu da vidiš usamljene ljude, stare ljude, pošto je tamo društvo starac. Na stotine i stotine hiljada Alzheimera u Americi, to su milioni. Niko živi ne dođe. U starački dom, 90% ljudi, niko im ne dođe nikada. Nema, ko da nemaš dece, ko da ne postojiš. U Švedskoj 85% urni neće niko da preuzme. 85% urni neće da preuzme. Od svojih roditelja deca ne preuzimaju urnu. Ej bre čoveč! Ja kad sam živo tamo, pa ti ne znaš, niko ti ne kaže, nikad ne pomene da li ima ne brata, sestru, oca, majku. Nema, to nisu teme, samo kučićima pričaju. O fudbalu, kučići i mački. Sad verovatno pričaju o krokodilima, zmijama i šta ja znam. To je zapanjujuće prosto koliko je degradirano. Ti ne znaš ništa, čoveč, o svom komši s kojim živiš. Pazi, a nemaš ni kako se zove, ni štara, ništa ne znaš. Ali zato znaš da njegovu kuću sad piškilo, kakilo, da li ima proliv, kakvu hranu jede, šta spava, kako mrda šapu, da li si mu dao injekciju, kad će ga vakcinišeš i to. To sve znaš o toj džukeli. Ali ti ne znaš to čoveka ni kako se zove, ni porodicu da li ima, uopšte šta radiš, da li živi, od čega živiš, šta, ništa, to te ne zanima. Nepristojno da pitaš nego kako se zove, ali o njegovom kućetu, ako se zeznaš sutradan, pazi, pa kažeš recimo njegovo kuće nije imalo proliv, ima da te mrzi ko najgore neprijatelj, razumeš? Šta si ti o njegovom kućetu rekao? To su teme, ja sam bio s tim tipovima u kompaundima, pa ti ne možeš da veruješ koji su to idioti, čoveč. Nisi čoveka koji može da 3 meseca priča samo o svom kućetu. To su kompenzacije. Evo, ja sam pričao kad sam bio u Engleskoj, možda sam pričao o tome na nekoj emisiji, nemam pojma, ali dobro, sad izvinjavam se oni koji gledaju te moje emisije, pa izgledam kao ponavljanje. U Folkestonu sam bio i živio sam kod jednog matorca i njegove žene
On je u Bedfordu radio, ima 80 godina, onako simpatičan momak bio, radnička klasa, moj tip. I on je imao kučiće, zvali su se dve pudlice Sherry Perry. Ja sam ih prekrstio u Šeki Peki. A to su one pudlice što balave, pudlice inače balave. Majka i ćerka. I sad uveče, bilo je ono da sedemo pred televizorom, da učiš jezik, znaš, pošto sam ja bio tamo, radio sam engleski. I bio sam sa nekim tipom iz Španije i sad mi sedemo tu, taj trosed i maturi dođe, bila tu fotelja jedna i druga fotelja gde su te dve džukile skoče, bili oni u šetnju, znaš, po gradu i dođu, skoču u tu fotelju i sad pa šta radi maturi? Ritual. Otvara jednu fiokicu, izvadi sad čokolad biskvic, znaš, one malo ovakve pločice čokoladne. I sad šta radi? Ajde on gricne tu čokoladu, pa da to kučetu. Ne. On da prvo kučetu da kuče gricne. Ključe gricne i ono prsti sve balavo, mislim, da ti se smuči sve, čovječ. I on to stavi sebi u usta i ovako nas gleda. Mislim, ono, znaš, kao doživljava orgazam, pazi, to je njegovo, najviše što možda doživi, to je da sad tu smrdljivu pločicu, čokoladnu sa tom balama, od te džukile koje do juče, do malo pre, da ne kažem šta jela po ulici i tako dalje. I onda dolazi na red Peki dolazi. Onda Peki koja je još balavija bila, razumeš? Onda drugu čokolad biskvit, pa njoj usta, ona naravno zamaže ga do ovde, do lakta, i onda on sebi gleda nas triumfalno, čoveče, i znaš, spojio, znaš, to je neko patološko spanje, pazi, jer te kučiće ga vole, to je jedino u stvari biće, razumeš, s kojima ima, to ona njegova žena, kad sam je vidio, ona sam je razumeš to, da ne kažem šta ne jede tim kučićima, mislim, to ona karakondžula bila, i tako da je taj tip, tu satisfakciju ljudsku, razumeš, u ljubavi, on je u tih kučića dobio. Tome sve je bilo, čovječ. Ti kučići jadni su postali sredstvo da on dokazuje da svoje emocije možda iskaže, da ima nekog da pomazi, da neko lane na njega, makar da lane na njega, pazi, da ga ugrize, nije važno. A samo da neko kaže, postojiš, još uvijek postojiš, živ si, čoveč. Koliko je čoveku potrebna ljubav u stvari? To samo pokazuje, prijatelju moj, ta patologija tog odnosa. Samo ilustruje koliko je čoveku, ako nema ljubavi, on je spreman na najgora svinjarije, na najgore zločine, na sve je spreman, samo da bi došao do ljubavi. Eto, to je izvanredan primjer. Kao neko koji je živio dugo vremena u Nemačkoj, da li nam možete reći u kojoj meri je Nemačka se danas odrekla nacizma i nemački narod? Ma nije se ona odrekla nikad nacizma, mislim, nacizam je samo jedan od oblika pojave velikog nemačkog ekspanzionizma. Hitler je samo jedan od pojavnih oblika. Ta politika koju je Bismarck vodio i tako dalje. Pa oni su ponemčili Buonarrotija, Leonarda da Vinci, proglasili ga Vinskom, Buonarroti, Buonarrot. I mnoge druge, razumeš. Hoću da kažem da je kad je krenula ta ekspanzija njihova industrijski to, pa evo s olimpijskim igrama, oni su krenuli, odmah bili za vreme Bismarcka u antičku olimpiju i vršili iskopavanje da bi dokazali da su oni vezani za antičko duhovno nasleđe, da je Nemačka ta koja ima prava da bude nastavljač i Hitler je to finansirao bio, 300.000 Reichsmaraka. Kunce vodio ceo projekt, inače bio i tako dalje. Tako da je ta veliko nemačka ekspanzija suština svega. I taj Drang nach Osten, taj prodor na istok, on nije protagonista toga Hitler. To je veliki nemački kapital, još u drugoj polovini 19. veka. Oni su išli na to da idu na istok. Da idu na istok. S tim što je Hitler finansirao zapad ceo, Amerikanci, Britani i tako dalje. I to je bila njegova obaveza u stvari da ide. On je ogroman novac dobio. Nemačka je bila u velikoj krizi posle Prvog svjetskog rata i dobili su od Amerikanca ogroman novac, a sve to je bilo pod uslovom da idu na istok. Oni su ga sistematski pripremali, bili to nema, tu je dokumenti su objavljeni sada koje ukazuju na to vrlo jasno. I Henry Ford i svi. Ford je imao 50% fabrika za proizvodnje automobila, sve je bilo u Nemačkoj. I za vreme Drugog svjetskog rata sve su radile. Znači, Hitler je imao kompletnu podršku Zapada u toku Drugog svjetskog rata. To je zapanjujuće. Samo da unište Ruse, odnosno Slovene. Eto, slovenski životni prostor, to je obsesija Zapada od početka 20. veka kad su se pojavili na političkoj sceni, odnosno svetskoj sceni nove ajkule, znači Nemačka, Amerika i pojavio se Japan. Znači, 3 kapitalističke zemlje i oni su krenuli sa svojim imperialnom pričom. Engleska imperija propada, Francuska je propala imperija, Španska je već propala, Turska propada, Ruska imperija propala još pre Prvog svjetskog rata praktično i oni su gledali da stave ceo svet pod svoju kontrolu, jer je bilo jasno da će resursi da presuše. Nema tu šta.
Tako da je ekspanzija kapitalizma uslovila zapravo pojavu Hitlera. Hitler je samo jedan, evo sa Heideggerom, on je tako i gledao Hitlera bio. Samo kao jedan izgubljeni rat, jedna izgubljena borba u tom istorijskom nastojanju da Nemci budu u gospodarski rast u svetu. A to iza toga stoji naravno ekspanzija ekonomska, uvijek je ekonomska ekspanzija. Kada smo već kod Heideggera, da li nam možete reći nešto novo, nešto o vašoj novoj knjizi koju trenutno pišete? Pa to je jedna komplikovanija priča. Mislim da sad ljude neće mnogo zanimati problem fundamentalne ontologije i ne znam čega drugog. Ja mogu samo to da kažem da je za mene Heidegger bio povod zapravo da razvijam te svoje teze, pre svega ideju o životvornom humanizmu. Jer ta knjiga moja se zove Heideggerova filozofija u svetlu životvornog humanizma i verujem da onima koji se temeljnije bave stvarima u sferi uma, namjerno ne kažem filozofije, zato što je ovdje obračun sa filozofijom, u sferi uma, mislim da će im ova knjiga dobro doći. Jer ona razbija mitove. Heidegger to je mit. Heidegger je mit. Heidegger je mit. Sa tim mitom mašu sterilni filozofi koji se kriju u njegovoj senci. To oni rade. Oni stvaraju veštački mit o Heideggeru, jer u senci njegove filozofije stvaraju predstavu da su oni veliki filozofi. A u stvari čitava priča o Heideggeru je jedna mitološka priča. I oni sistematski održavaju taj mit. Ko što je mit o Kubertenu, na primjer. Koja je jedna bitanga bio ne nacistička, međutim, Kuberten mora da bude humanist. To je isto sa Heideggerom. Jer on je predstavnik tog nemačkog duha. U njemu je taj inkorporiran, taj nemački duh. I on se na to i pozivao bio. Jer postoje razni oblici nemačkog imperializma. Jedan od njih je bio taj Heideggerov u toj kulturološkoj sferi. To su radili Englezi, Francuzi, oni kultivišu svet, njihovo osvajanje sveta uvek je bilo pod maskom ili hrišćanstva, ili pod maskom humanizma. Ili pod maskom humanizma. Zašto smatrate da je Isus Hrist bio preteča komunizma? Pa to su bili komunističke zajednice, komune, to su isto mitovi, mislim, postoji izraz, to je latinski izraz komuna, mislim, i la commune de Paris je postojala, mislim, to je jedna mistifikacija zapravo. Komunizam nigde nije postojao, ovo što je taj poredak nije postojao, da je on postoje, ko što kaže Sovjetski savez i ovde. Pa da je postoje komunizam, kako je moguć kapitalizam da nastane, kako može iz komunizma da nastane kapitalizam, pa to samo idioti mogu da pričaju. Međutim, njima je stalo da unište ideju komunizma, da ljudi ne veruju da je komunizam moguć. To je poenta cijela priča. Jer jedina prava ideja budućnosti, to je ideja komunizma. Ne postoji ni jedna druga humanistička ideja. Postoje tehnokratske ideje, kao što je Zeitgeist, postoje ideje, ne znam, o rajskim vrtovima i tako dalje. To su iluzorne priče. Neki veruju duhove, neki veruju u veštice, neki veruju u Marsovce, neki kažu idemo na Neptun, kako Hawking i tako dalje. Za njega, ne znam gde će da nas smesti on. Treba nas negde smesti, da nam kaže konačno gde treba da ide. Budalaština, čovječ. Naša zemlja, planeta, to je jedino mesto gde možda živimo. Nema drugih svetova ni na nebu, ni neke druge planete. Mi moramo se borimo za našu zemlju, planetu, razumeš? Za našu zemlju se borimo. I da napravimo taj istorijski prevrat umjesto mita smrti koje stvara hrišćanstvo, uopšte ta ideja apokalipse, koji kapitalizam realizuje. Mi moramo se borimo, čoveče, za životvorni princip. Životvornost treba nas da ujedini. Da razvijemo međuljudske odnose kao životvorna bića. To je suština cele priče. A ne da pričamo o nekim mitovima koji nas vode u uništenje. To je najstrašnije zapravo što rade idolozi hrišćanstva danas. Nisu svi takvi. Ima ljudi koji imaju tu humanističku bit, poštuju i koji se vraćaju toj izvornoj misiji Hrista, što je veoma važno. Ima takvih ljudi. Tako da ja ne odbacujem sve ljude koji su hrišćani. Naprotiv, svi one koji se bore i koji smatraju da je Bog taj koji je stvorio svet, da ga treba poštovati, čuvati, to su moji saborci. To su moji saborci. Oni imaju taj motiv i ja to poštujem. Ali oni koji se zalažu za apokalipsu i oni koji govore o tome da je čovjek ništa u kosmosu i tako, ili Nikola Tesla, čovjek je svetlosno, te korpuskularne priče i tako dalje, to je katastrofa. Ti uklanjaš čovjeka kao duhovno biće, kao ljudsko biće. To je najstrašniji genocid u stvari. Kako je hrišćanstvo od religije koja je bila religija bunta protiv vladajućeg poretka postala oruđe sistema? Pa tako što su crkve nastale, odnosno vladajući poredak u Rimu, kad je prihvatio hrišćanstvo, on ga instrumentalizovao. To je klasična primjer instrumentalizacije na religiju, koja je bila izuzetno napredna, koja je bila progresivna u smislu da je ujedinjavala sve, bez obzira na rasu, na pol i tako dalje. Međutim, u okviru Rima ona je postala ideologija dominacije, odnosno gospodarska ideologija, i tako se razvijala bila kasnije. Znači, ona je privatizovana bila od strane popova
Ja smatram da je jedno od najvažnijih zadataka čovečanstva da oslobode Hrista iz tamnice crkava, jer ima više ne zna se koliko ima tih hrišćanskih crkava, i sve one manipulišu sa njegovim imenom, i treba ponovo da se vrati. To je u stvari i ponovni dolazak Isusa Hrista. Ponovni dolazak znači da on postaje ne da bude pred ljudima, nego sa ljudima. Sa ljudima. Da taj njegov plemeniti lik bude inspiracija ljudima da se bore za jedan novi humani svet. To je poenta. Znači, ja jesam za tu mitološku priču što se tiče Hrista, ali u ovoj slobodarskoj, kao što je prometejski mit, na primjer. To je mit, ali on ima izuzetan značaj u odnosu prema olimpijskom mitu, o Zevsu, znači ubijanju, osvajanju i tako dalje. To je olimpijski mit. To je olimpijski mit. Ja sam za prometejski mit i u tom kontekstu se pojavljuje Isus Hristos. Znači, on je u izvornom smislu ideja komunizma, ideja hrišćanstva, to spada u prometejsko nasleđe čovečanstva. Prosvešćenje ljudi u kontekstu borbe za jedan novi svet. I to je sad, nije prijatelju manju samo slobodarski izazov, to je sad postao egzistencijalni izazov, pitanje opstanka. Ako se čovjek ne bude rukovodio time, čovečanstvo će nestati. U kojoj meri danas standardni političke korektnosti ograničavaju svaku debatu u medijima i javnoj sferi? Pa zato što oni nameću marginalno kao bitno, a ono što je suštino, to eliminišu sferu marginalno. To je princip na koji funkcioniše svuda ta industrija zabave, odnosno politika. Da se ukloni ispred ljudi ono što određuje njihovu sudbinu, jer bi onda razmišljao šta su uzroci. To je poenta. A uzrok svega je kapitalizam. Uzrok svega je kapitalizam. Znači, ako se čovjek ne okrene ka tome, on se bavi samo sa posljedicom. To je ova klima, evo sad ova konferencija u Parizu ili ne znam šta drugo. To su podvale, prijatelji moji. Ne možeš ti da menjaš svet ako se baviš posledicom. Ja stalno govorim o tome, ako hoćeš da eliminišeš bubašvabe, ti moraš gnezda da uništiš, a ne da juriš debelu bubašvabu, pa ne znam, ova je mršavija, pa sad ćemo da ubijemo ovo. Šta ćeš ti da uradiš na taj način? Ili sa komarcima. Hoćemo gađavom komarca atomskim bombama, jel? Pa moraš gde su oni mresti tamo, razumeš, te močvar je ostalo, tako ćeš da istrebiš komarca. Nema, sve naopako okrenuto, mislim, zato što su javni mediji, uopšte sve u rukama tih kapitalističkih bandi, i oni blokiraju mogućnost da se dođe do umnih rešenja. Zato je takav napad na um. Takav napad na um. Jer um je jedini taj koji daje šansu, životvorni um, da se ljudi integrišu. Ako nema životvornog uma, onda tapkaš u mraku. A ovi mediji, ja stalno navodim to kao primjer, ako je ranije bio mrak, ljudi vide u mraku. U Titovo vreme, ne znam, pa kao bio mrak. Jeste li vidiš u mraku? I tražiš ono, razumeš, i u mraku napipavaš. A sada su ti reflektori upereni u oči i ti ništa ne vidiš. Oni su te razumeš, oni ti blokiraju mogućnost da vidiš. To je suština cele priče. Tako funkcioniše kapitalistička propagandna mašinerija. Reflektori u oči i završene priče. Ništa ne vidiš više. Oslepa si. To je Coca-Cola. Coca-Cola ti ubija čulo ukusa. To je najstrašnije što radi Coca-Cola. Znači, ne to samo da je jedna bljutava tekućina, ali ona ima tu specifičnost da toliko je odvratna u stvari, da ti uništava čulo ukusa. I ti kad piješ Coca-Cola, posle nekog vremena ti uopšte ne praviš razliku šta je đubre, a šta nije đubre, razumeš? Nemaš, ti ćeš da piješ, sve možeš da, razumeš, isto sa tim McDonald's i tako dalje. To ti ubija ti čulo ukusa. To radi propagandna industrija kapitalizma. Ona ti ubija mogućnost da misliš je, da možda praviš razliku i dobrog i lošeg, između onog što je lepo i ružno i tako dalje. Ne. Nema šanse. Sve ti se nameće, evo ti trendi, modni trendovi. Zato i 40% bace, uskoro će biti mnogo više. Zato što su ljudi idiotizovani, ti nemaš nikakve kriterije. Nego gledaš tamo šta se pojavilo, koji je modni trend, sad se nosi crveno, sad se nosi zeleno, sad se nosi ovako, onako. I ti baciš sve što nije. Posle 3 meseca se pojavljaju te bitange, razumeš, i kažu, sad je trend da nosiš čvarke na glavi, razumeš. I sad ti čvarke juriš, i svi moramo nosimo čvarke. Budaline. Tako funkcionira. Gledajte idiotki, gledajte to što se dešava na ulici. Pa samo prođi Knez Mihajlo, pa pogledajte te devojčice kako se ponašaju, ti ošte ljudi. Mislim, šta je trend? Ne može da vera, čovječ. Da neko toliki idiot može, razumeš, vidiš ima kratke nogice, nešto, sad se nosi dugačku i vidiš ono izgleda ko da iz groba ustala, ali ona je lepotica, jer to je modni trend. Ili to znaš, to sam vidio u Nemačkoj, nema gde ne zakače te one lance, čoveče, samo što ne uzme onaj brodski lanac pa ga zakači sebi, razumeš, za jezik. Neverovatno, da se uplašiš, sedneš u autobus tipovi i palaca, razumeš, i liže u jezik, ubaci 10 onih nekih i tako dalje.
Ti gledaš ovoga, pazi ti, da sad tebe neko uvati i da ti nabiju jezik i da, pa to je, pa inkvizicija to nije radila, ej. Pazi si koji idiot mora da budeš, koja ništarija ljudska, koliko malo sebe da poštuješ, kad možeš toliko degenerišati svoje telo i da u tom bolu koji ti nanosi ceo taj mehanizam, pa to stalno te boli, a da ne govorim kad ti to uglavljaju sve. Zato što u stvari toliko te boli taj život, ti si kao čovjek, ti si u takvom jednom bolu ljudskom, da to ti dođe još, taj fizička bol, onda ti dođe još kao neko otrežnjenje, znači još i tu dođeš neko zadovoljstvo. Kako se stvara taj masohistički karakter? Neverovatno koliko je sve prevrnuto, razumeš? Devojke koje ugrađuju sebi u dojke, pazi, u bradavice, vaginu i tako dalje. Koji u penis, pazi, koji normalan čovjek ne može da radi? U zapadu to je hit, razumeš, da ugrađuješ sebi nekega tamo kvake, razumeš, i ne znam šta drugo, lancu u penis, na primjer. To je nevjerovatno bolno, bre, koji normalan čovjek to može da radi, bre, ej, bre. Pa to robovima nisu radili u rimsko doba, ali ne znam, tamo u Americi kad su bili, nisu takve stvari radili. I ti radiš to kao dobrovoljno. A u stvari si žrtva kapitalizma, ti si potpuno propao kao čovjek. To je to drogiranje i sve živo, razumiješ. I onda prihvataš sve oblike, jer vidiš tamo neko drugi. Ti misliš sad si neko, a zato što si se sveo na kapitalističku ništariju, pazi. Ti misliš da si neko. To je ono najstrašnije. Obuku si se u crno, ošišao do glave. Nemate čovjek, ošte ko ličnost, nište, ni u čemu se ne vidi da si čovjek. U stanju se izgovoriš 20 reči i s tim se sve završava. Gde si bate? To je 90% razgovora, ja slušam te idioti ispod moje zgrade do 5 ujutru, svaka druga reč, gde si bate? Nisu u stanju da objasne jednu elementarnu stvar, da progovore na ljudski način, čovječe, a tek iz nekih oblasti kulturalnog nečega. Ne, gde si bate? Idi upič, mislim, ma jadi bed. I onda odeš na te utakmice, onda vidiš tu decu kako ih prepariraju, kakve idiote od njih prave, čoveče, mislim. Te mafijaške bande koje vode te klubovi, sve ostalo, naravno zajedno sa političarima, zato i nema privatizacije klubova, to je sve na mafijaške bande koje pljačkaju narod, razumeš, uzimaju kredit, ostalo i onda ide socijalizacija dugova i narod sve mora da plati. Ali to je duhovna droga i ti ne smiješ toga da se odrekneš, prijateljima. Svuda u svetu, stadion je najvažnije kultno mesto. Zato Đoković dobije po $3 miliona za meč. Ti mora dobiješ nevjerovatne pare, čovječe, jer navlačiš mase, praviš idiota od njih, praviš idiota. Razumeš? Svaki udarac loptice Đokovića, to je ko u glavu da te neko udari, razumeš? Svaki udarac zakoje ti jede nekster u glavu. Zato on dobija toliko lovu. U tome se radi. I sutra će da ga, ko ovoga kličke to, on će sutra vidjet ćeš, izbacit će koliko političar, za neku godinu samo polako, da vidiš gde će se naći taj tip. Sve ga pripremaju na zapadu, razumeš? Sve ga pripremaju za masu idiota. Polupismeni tipovi koji treba da budu vođe idiota. To je sve jedna prljava igra, razumeš? I ovdje nijedan novinar neće to. Zašto? Zato što su plaće. On kupuje, razumeš, kupuju ovi, kupuju oni. 100, 200, 300 evra dobijaš i završi si priču. Nema više ništa. Ja znam toliko tih novinara, znam ih po 50 godina neke znam. To je bruka, čoveč. Kroz koje su oni sve prošli, te faze i sve ostalo. Pa jadi, beda. Ali šta ćeš, to je to, to je demokratija. I onda ti pričaju o slobodnim medijima, ili to ti ko kad pričaju o humanom sportu ili nešto drugo. Robotizovane nakaze, jer ti pričaš o humanom sportu. Nema sportiste koji se ne dopinguje, čoveče, i ne koristi ne znam kakve metode. Svi oni znaju da ovi teniseri, kad uđe u slačionici, penam izbije na usta. Ali neće niko da piše o tome, prijatelju moj. Niko neće o tome da piše. I onda je Duci Simonović lud kad progovori o tim stvarima. Koji je razlog zašto nemamo danas u Srbiji levicu, jaku levicu i sindikate? Pa nemamo zato što nemamo radničku klasu. Jer kad si ti uništio Rakovicu, kad si uništio Magnohrom, kad si uništio Niš i tako dalje, to je bilo u stvari, mi smo imali industrijsku proizvodnju, radnička klasa, naravno deo toga. I kako si uništio uopšte te fabrike i sve ostalo, ti si stvorio lumpen proletarijat. Uzimaš kredite sa zapada ili ne znam odakle i onda održavaš, samo glava ti bude, prodaješ teritoriju, prodaješ vodu, sve živo, razumeš. I to je jedan veštački, mi smo sad u jednom parazitskom statusu uopšte, kao narod došli, nažalost, mislim, naravno da to ne mora tako da bude. Da živiš od kredita i da se sve i u jednoj manipulaciji zapravo. O tome se radi. Znači ti svoje stvaračke moći ne razviješ, a državom vlada uvoznički mafija, uvoznički lobi koji predstavlja Vučić, Nikolić i ostali, to sve je, oni su samo na vrhu te piramide tog uvozničkog lobija, dobijaju za to pare, razumeš, zapad to podržava, zato što su oni postali čista jedna kolonijna teritorija i njima to odgovara. To isto sa Bugarskom, Rumunijom i tako dalje. Svi su na isti način funkcionišu, Grčka i tako dalje.
Mi smo, prijatelji moji, u kolonijalnom statusu. I oni to ne kriju, oni nas tretiraju kao koloniju. I to ono najgore, kao mrš, đubrad, razumeš? Balkanci, ono. Nekad je bilo Jugo, a sad je ono Balkanci. I plaše se od tebe i još uvijek ono, znaš, imaš decu. Sad nema ni sve manje od toga će biti, ali samo možda budeš samo kod neka đubratarska radna snaga. Nema, to je jako dramatično, prijatelju moji, mislim, jako dramatično, međutim, za sada uopšte nema političke snage koja stvara taj prostor budućnosti. Jer oni koji govore o nekoj patriotskoj priči, oni samo pričaju kapitalizmu. Samo o kapitalizmu pričaju. Gde može kapitalizam da ti izvuče? Ti mora da imaš jako državu, institucije, čoveč. Ti sad nemaš državu. Ti sad imaš mafijaške bande koje se bore međusobno i tvoj odnos kao građanina nije više prema državi, nego zavisi od odnosa tih mafijaških bandi gde ćeš ti da uletiš. Evo, recimo, ti pregazi devojku tamo na pešačkom prelazu ili nešto. Nema, da će da bude suđenje, da li neće. Sve zavisi sad da njegov ćale dao pare ovome, onome, ne znam, da li ima sudije ove kupio, tužioca, koga ima u političkoj sferi, tako dalje. Sve je posredovano odnosom između mafijaških bandi koje vladaju našom zemljom. I građani se nalazi, znači, u tom jednom mafijaškom miljeu da ništa ne može da uradi. Ti možda se pozivaš danas na pravnu državu koliko god hoćeš, na institucije, one ne postoje. Isto je to u Nemačkoj, u Americi, gde god. Svuda u kapitalizmu. U Rusiji je drugačije to što Putin za sad uspeva te zveri u vidu kapitalista da ih drži pod kontrolom, razumiješ, kao u cirkusu onaj, sa onom, kako se zove, sa štapom i sa bičem. Ali najveći neprijatelji potencijalni ruskog naroda su ruski kapitalisti. Ruski kapitalisti, ko su najveći neprijatelji potencijalni kineskog naroda, kineski kapitalisti. Oni gledaju svoje interese. Kina im je samo sredstvo kao i Rusija, sirovine i ostalo da bi mogli da dođe do velikih para. Evo jedan Abramović. On ima kupio jahtu za $1 milijardu. Pazi, jahtu za $1 milijardu kupio, ej. Pa čovjek, evo sad jedan ruski na M se zove, čitao sam u Špiglu pre nekoliko nedelja, pravi jahtu u Nemačkoj za $700 miliona. Odnosno evra. Pazi, ruski bogataš. Nikad u životu nisam čuo za njega. Odakle mu te pare, čoveč? Samo u Londonu ima ruskih para 1250 milijardi funti, pazi, samo u Londonu. 1250 milijarda funti, čoveč. I sad ti pričaš nešto o društvenoj pravdi, ne znam na čemu. Budalaština jedna, čoveč. I u Nemačkoj isto, to je 10% stanovništva posjede 67% ukupno društvenog bogatstva. Pazi, 10, to je sad Špigl objavio skoro. Pre 20 godina je bilo 44%, a sada u Nemačkoj 10% stanovnika posjeduju 67%. To je kao u Americi otprilike. Znači u Nemačkoj sad socijalne razlike, to je zapanjujuće. Nema više uopšte socijalne države, to je ono zaboravi. I sad praviš analizu i kažeš, nek nam bude ko tamo, čovječe. Pa super će da nam bude, stvarno, nek nam bude ko tamo. Da nemamo decu, da se pretvorimo u pedere i lezbijke i da otvorimo javne kuće, pošto mi imamo još uvek i brdske konje, imamo, znači, mi ćemo imati veliku ponudu. U tim javnim kućama za životinje nema šta nema. To je odličan turizam da bude, pošto ti idioti sa zapada, kad bismo mi ovde uveli, razumeš, javne kuće, odnosno da svaki seljak možeš onu kravu, ne znam tamo šta ima, vola i tako dalje, da možda ga, da ne kažem sad ovde šta, mi bismo razvili fenomenalno taj turizam, čoveč. Znaš ti koje bismo pare zaradili? Polovina Nemaca bi se sjurila ovde u Srbiju kad bismo otvorili taj prostor. Čudi me da to još nikom nije palo na pamet. Evo ja sad imam ergelu konja, ja bi napravio, znaš kakav biznis u Nemačkoj? Ergelu konja je. Znaš kakve konji, čoveče, to bi bilo poslastica za Nemce. Govori se o tome da postoji mogućnost da se oformi neka stranka radikalne levice, konkretno Borko Stefanović želi da oformi Srpsku Sirizu. Da li mislite da takvi projekti u Srbiji mogući? Ne znam ja ko je taj čovjek, a pravo ti kažem, Siriza nije nikakva leva priča, to je jedna podmeštačina i oni nemaju veze, znaš, oni su u toj močvari samo što su demagogijom prošli i prikupili te glasove i tako dalje. Siriza je potpuno razočarala u svakom pogledu, nažalost, mislim, ja sam, naravno, priželjkivao. Nisam očekivao toliko koliko sam priželjkivao. Eto. Ili tačnije rečeno, zato što sam priželjkivao, sam očekivao. Jedna nerealna priča, ali oni su toliko se zaglobili, 320 milijardi evra duga na 11 miliona stanovnika, prijatelji moji. Da li imaš predstavu šta to znači? 320 milijardi evra duga na 11 miliona stanovnika. A mi imamo 26 milijardi evra zvaničnog duga ili dolara i to je ono da se ubiješ od muke na 6,5 koliko 7 miliona stanovnika. I sad ti kad porediš, dobro, tu su i ekonomski momenti i tako dalje, ali to je prosto neverovatno. Nabili su im dugove, kupovali podmornice Nemačke. 85 milijardi su potrošili na kupovanje oružja od Nemaca i Amerikanaca.
A olimpijske igre 2004. što su bile, čemu sam se ja suprotstavio, bio 25 milijardi najmanje je bilo dolara što je pola otišlo u džepove Dore Bakojani koja je bila gradonačelnik Atine, ćerka Mitsotakis. Ja sam bio sa grčkim studentima koji su protestovali protiv olimpijskih igara u Atini, koji i ovi koji su u Londonu bili i tako dalje. Oni su koristili moje knjige i film i sve živo. Međutim, nema, oni su napali. To je tipičan primjer, prijatelju moj, kako napališ masa da bi mogao da ih opljačkaš. Tipičan primjer je Atinske olimpijske igre. To je neverovatna pljačka bila. I evo, ćute svi, zato što su svi manje više u tom učestvovali. I ti sad si ispod budala i neće kaži, pa evo, bio sam budala, nego ćutiš. I evo, 320 milijardi evra duga, ej bre čoveč. I kad ćeš ti iz tog izađeš iz tog dužničkog ropstva, a sve pare koje proizvodiš završavaju u nemačkim ili američkim bankama. I onda polovina Grka ne može da plati više ni struju, ni lekove da kupe. To je postalo sirotinjsko društvo. Ona najgora, čemerna sirotinja, prijatelji moji. Preko 1 milion Grka se iselilo. Svi koji imaju kvalitet, neku diplomu, nešto, sve je otišlo ili u Nemačku ili u neke druge zemlje. Preko 1 milion Grka se iselili iz Grčke u roku od nekih 2,5 godine. Pa sad ti vidi kako će da funkcioniše u budući ta zemlja. I ona nama priča o Evropskoj uniji i o rajskim vrtovima kad dođemo u Evropsku uniju. Ko to može da radi, čovječe? Zašto na javnoj sceni postoji zvanična politička opcija druga? Znači, druga politička opcija. Evo, recimo, integracija sa Rusijom i evroazijska priča. Zašto to nije legalna i legitimna politička opcija? Ne, Evropa. I sve se s tim blokira. Zato što su sve tipovi koji su na vlasti imaju pare, ja sam to govorio. Imaju pare u bankama, razumiješ? Što Novak Đoković ne pomene Rusiju? Pa zato što su sve pare u Monaku, čoveče, i u američkim i evropskim bankama. O tome se radi. Tako svi funkcionišu. Niko neće. Kakva Rusija, kakvi bakrači, to je samo jedno foliranje da bi od Rusa mogao da dobiješ, razumeš, kredite, da ti poklone ovo, da ti poklone ono. A u osnovi, tamo su ti pare na zapadu i ti računi samo rastu. Kako propada naša zemlja, tamo su, razumeš, računi su sve veći. I sad ćeš ti da se okreneš protiv samoga sebe i svojih interesa, a celu karijeru si, ko što je Đinđić gradio na tome da dođe do što većih para, razumeš? Cela priča je doći do što većih para. To je sve na budalaština, znaš, u toj političkoj sferi, zovu za jednu opciju. Oni su svi za jednu prijatelju opciju, to je da opljačkaju narod što više mogu naš i da imaju što veće pare na zapad. To je jedina politička opcija koja postoji. I tako će biti sve dok se ljudi ne budu digli. Tako će biti sve dok se ljudi ne digli. U kojoj meri su za socijalnu nepravdu na zapadu odgovorni upravo socijaldemokrati koji su namamili narod sa pričom o socijalnoj pravdi i u stvari vrše kompromis? Pa naravno, to ti je odlično, to je upravo tako. I tu je Habermas odigrao na toliko prljavu ulogu i opšte ta socijaldemokratija njihova koja je navukla te studente i mnoge u vreme kad se radikalizao taj politički pokret. To je bio jedan pokret koji je bio u suštini antikapitalistički. I oni su se uplašili toga i krenuli su, ona Dučkova priča, dugi hod kroz institucije. Nije to samo on forsirao. I bilo je, Gramsci je u svoje vremeno govorio neke slične stvari. Ali su oni prihvatili to, znači ne sučeljavanje sa kapitalizmom, nego poboljšavanje. To je suština socijaldemokratije. A u stvari se svodi na to da što bolje prodamo radnike i da uzmemo što veće pare. I evo dokle je došlo. Potpuno je propala država, socijalna država, uopšte to je neverovatno. U Nemačkoj više od 1/4 radnika ne može da živi od svoje plate. A da ne govorimo o tome da milioni nemaju za struju i tako dalje. Ne mogu da plate struju, svake godine isključio 350 do 400 hiljada ljudi. Evo imam tu podatke, ali baš me briga, mislim, da će neko da veruje, ali neće. Sad da tražim po ovim materijalima, to sam više puta govorio o tome. Ljudi koji žive sa svećom, milioni Nemaca žive danas sa svećom. Nema veze, čoveče, to je Nemačka. Oni slave svaki dan Novu godinu. Nema, u glavama tih idiota, prijatelju moji, kod njih je sve roze, rekao sam. Oni kod da su jeli one bunike, razumeš, i to one halucigene bunike, i on sve vidi roze. Ti šta god da mu tamo kažeš, šta god da se dešava, od silovanja dece, do ne znam čega. Sve je to pa šta, uvijek je bilo loših ljudi, kao šta ima veze, znaš. Nemačka je to jedno. A uopšte nemaju pojma o tom emancipatorskom nasleđu. Oni imaju pojma o Geteu, recimo, ili nečemu što je bitno iz nemačke kulture, koja je izuzetna kao kultura. I nema budućnosti bez nemačke, francuske kulture, kao što nema bez ruske. I ošte u celom svetu, kineski i tako dalje. To je ono što je ono tlo, ono plodno tlo, a bez te duhovnosti koja ima istorijsku dimenziju, koja je naša kultura. Nema budućnosti, prijatelj. Budućnost je bez toga apstrakcija. Nema budućnosti, ima u tehničkom smislu. Ali u ljudskom, a to znači humanom smislu, nema budućnosti. Budućnost je moguća samo
ako se poštuje nacionalno bogatstvo, ako se poštuju nacionalni jezici koji su ključevi, koji otvaraju riznicu nacionalnih kultura. Kad se ukloni jedan jezik, ti više nemaš kontakt sa svojom nacionalnom kulturom, prijatelji moji. Gotova priča. To je u stvari najgore sa jezikom. Ne možeš ti da, tu je sa zamenkom i esperantom. Znači, ne možeš ti da uzmeš jedan jezik, recimo esperanto, pa da ti to bude jezik koji je izvorni jezik. On može da bude za kontakte, neću kažem komunikacija, to je mehanički jedan izraz. Da se sporazumeš, tako dalje. Ali ti moraš da imaš svoj jezik, čoveč, koji ti daje šansu da uđeš u to istorijsko blago koje je stvorio tvoj narod. Bez toga ti si odsečen čoveč. Nemaš, bez istorijske samosvesti, nema budućnosti. Zašto je razorena Jugoslavija i koji mu interes to da uradi? Tu su više grupa, mislim, njima, Amerikanci, pogotovo Nemcima, stalo. Ja sam bio bukvalno svedok kad sam bio u Nemačkoj, živio tamo, kad sam vidio kakvu poziciju Ustaša imaju u Nemačkoj, da su narodni heroji. Nemačka je radila sistematski uništavanje Jugoslavije. Jugoslavija nikom nije odgovarao bilo. Jer Jugoslavija je bila i suviše jako, ona je bila, ja sam razgovarao s nekim Nemcima koji su bili dobronamerni, baš više puta sam imao kontakte sa i intelektualcima i naravno i sveštenicima i mnogim ljudima. Bilo je tu dobronamernih i zlonamernih. Međutim, jedan opšti stav koji je bio je da je Jugoslavija suviše snažna država i da ona može da bude integrativna snaga na Balkanu. Integrativna snaga Balkana, da bude lokalna velesila i da to ne sme da se dozvoli. Nikako ne sme se dozvoli. Pogotovo što je centralnu poziciju Jugoslavije imao srpski narod. I to su odmah gledali veze sa Rusijom, duhovna tradicija, onda ta egzistencija u smislu borili su se za opstanak, razumeš? Mi smo bili narod koji nije osvajao, ali je istovremeno imao dovoljno snage da opstane kao narod. Tako da ja sam govorio o tim mitovima, knez Lazar, Kosovska bitka i tako dalje, to njima sve smeta. Nije što je važno protiv koje imperije si ti borio. Suština, u Karađorđe i tako dalje. Samo je bitno da ti ko narod nemaš tu svest antiimperijalnu. To je poenta. Nego da legneš na rudu i da se uvek prilagođavaš. To njima smeta, mislim. Ovo što kažem, nije važno protiv koga si se borio. Da li si se borio protiv njih ili ne znam koga drugog. Ti ne smiješ ko mali narod. To je ona logika, ja stalno navodim tu. Njegoša manji potoku veći uvere, na uvoru svoje ime gubije na morski breg obojica. To je logika Turske imperije bile, to je logika svih imperija. I kad se ti suprotstaviš, kao što smo se suprotstavili NATO paktu, ti si loš primer. Loš si primer. A da ne govorimo o tome koliko je to diglo samopouzdanje u Rusiji i otvorilo oči u Rusiji i bilo ljudima šta je u stvari NATO pakt i Amerika. To je, ako je nešto smo dobro uredili boreći se protiv NATO pakta, to je da smo u Rusiji otvorili oči Rusima šta je NATO pakt i Amerika. To mi kažu Rusija, ja imam kontakte sa ljudima iz Rusije i imao sam i ranije i naši ljudi koji su tamo i živjeli, putovali. I to je otprilike među tim ljudima koji su shvatili u Rusiji za vreme Jeljcina šta se dešava i tako dalje. Oni su nam zahvalni i dan danas da smo im otvorili oči. Sa tom borbom našom protiv NATO pakta pokazalo se ko su zapravo Amerikanci i šta oni žele. Eto. Ta iluzija jedna koja je stvarana u Rusiji 90. godina, da je preko 90% ruskih građana verovalo da su Amerikanci saveznici Rusije, da oni žele Rusiji dobro i tako dalje. Ti možeš da veruješ, 90% i više u Rusiji 90. godina, 91. 2. i tako dalje, verovalo Amerikanci. Koliko je to strašno, čoveč, uletao si u kapitalizam odjedanput i sad si mislio, sad će rajski vrtovi kod nas i tako dalje. I kad je počelo to monstruozno propadanje, a pogotovo ti bombardovanje, to uništavanje naše zemlje, svega, odjedanput kod mnogih ljudi se pokrenula ponovo, se pokrenuo, ne ona iluzija, nego razumije, koji je gledao realnost, koji je gledao šta se zapravo dešava. Tako da smo mi mnogo pomogli Rusima da dođu sebi. Inače, ja ne kažem da smo presudno uticali, ali smo mnogo pomogli i Rusija, da je, kažem, ostala u tom jeljcinskom statusu, ona ne bi već postala ošte kod država. Ona bi odavno bila podeljena bar na 3 dela i to je propast potpuno Rusije. Prošlo je 15 godina od 5. oktobra. Šta je ostalo kao nasleđe 5. oktobra? Pa smrad je ostao, smrad. To je ostalo. Stravičan smrad. Jer su oni uništili sve što su mogli da unište u tom periodu svoje vladavine, izbacili su preko 50 milijardi evra su opljačkali, izbacili inostranstvo, osiromašili i uništili sve što su mogli. Od naučnih centara, od privrede, vojske, sve što su uzeli. Mi smo imali najoperativniju vojsku u svetu u vreme NATO intervencije 2000. godine. Najoperativniju, kogod u intervjuima ostalo, svi su to naglašavali od onog kanadskog generala kako se McKenzie do ne znam koga drugog. Danas to nije ni vatrogasna četa. Ja ne znam šta je danas naša vojska. Da li je vatrogasna četa?
Sramota, čovječe. Mislim, to su oni sistematski radili. Bankarski sistem si uništio, da nemaš nijednu svoju banku, da nemaš ništa svoje. I to su svesno radili. Svako imao svoje zaduženje. Đinđule imao za ovo, Tadić za ovo, Dinkić za ovo i tako dalje. Podelili su nadležnosti, dali im pare u inostranstvo, brde para, a ti uništi ovdje sve živo. Eto, mi smo njihovi taoci postali, oni su janičari postali njihovi i eto ti. Dali su ti evo ti ovo igra tenis, ovaj košarko, gledaj kroz to. Nemoj da se vrednuješ kroz ono što ti obećaju egzistenciju, budućnost tvoje dece, tako dalje. Ne, nego da li je neko tamo osvojio gem ili pobedio nekog tamo drogiranog idiota drugog. Razumeš, to je kriterijum po kome treba da određiš da li si uspešan ili nisi. A to što nemaš leba dede, što ti propada zemlja, što prodaješ sad i vodu i zemlju i sve, to nema veze, to ne treba te zanima. Nego treba te zanima da li Đoković pobedio Nadala. To je najvažnija stvar, da li ga je pobedio 58. put, 128. ili 636. put. Idioti, čovječe. Kako gledate na istorijsku ulogu Zorana Đinđića u istoriji Srbije? Pa kakva istorijska uloga, prijatelju, on je gledao da uništi sve što ima veze Srba i sa istorijom. To su ljudi koji su uništili našu istoriju. Oni su nas izbacili iz istorije. Stvorili su od nas krpu, razumeš? Jer ti da bi bio u istoriji, ti mora da budeš istorijski narod. Znači, mora da učestvuješ, da stvaraš istoriju. To znači biti u istoriji. Kako možda budeš, kao sad ti znaš, ideš negde, izbaciti iz broda i ti sad vezati za konopac neki oko vrata i ti tako, znaš, plikaš i ti si sad u brodu. Pa nisi u brodu, mislim, razumeš? Drugi su ti koji vode sve. Ti si jedan običan prirepak tu. Oni su to sistematski radili, jer su zato dobili ogroman novac. Samo što je Đinđić imao u međunarodnoj toj strateškoj priči, bio je blizak toj opciji Šrederovoj, odnosno socijaldemokratskoj dobri odnosi sa Rusijom, i to ga je koštalo glave. Amerikanci su ga ubili, mislim, ko zvečko, razumeš, uz pomoć ovih ovde njegovih najbližih saradnika. To je mafijaško ubistvo, bili oni koji su ga sahraćivali i oni su ga i ubili, u stvari. I to svi znaju, mislim, svi novinari to znaju, pogotovo na međunarodnoj sceni. Ja ne znam s kim nisam razgovarao o tome. Svi znaju da je to međunarodno ubistvo, uvijek ti kaže to je međunarodno ubistvo. I sad ovdje ovi čeprkaju, pa normalno čeprkaju kada su plaćeni da prikrivaju ono što je suština. Nema to, on je završio priču kad je dao Špigelu intervju bio u kome je rekao da treba da se stvori osovina Bon Moskva. To je gotova priča bila. On je bio jedna bitanga, mislim, bio jedna lopurda, najgore vrsti švercer, ja znam u Nemačkoj kad sam bio s njim, pa to je sramota koja je to bila ništarija. Ali je u toj političkoj ravni on bio Šrederov čovjek, on je radio za Nemačku bio. Neće niko da objavi šta je on radio sve u Nemačkoj. Ja nema potrebe o tome da govorim, jer to sad mogu da budu moja nagađanja, ali njegov odnos sa Nemačkom obaveštajnom službom, njegov odnos sa levičarima tamo, koga je cinkario, zašto i tako, kako je mogo da se bavi švercom godinama, Nemci kad je u pitanju novac, pa nema šanse da ne znaš šta radiš. Kako je mogo to da radi, razumeš, da mu niko nikad nije bio ne u zatvoru, nego niko nije bio na saslušanju zbog toga. Zašto neko to pitanje ne postavi sam? Budalaština jedan čovjek. On je imao carte blanche, znao se o čemu se radi. To je jedna igra bila, je vezana bila za Srbiju, za ceo taj prostor, i on je to odigrao jednu krajnje prljavu igru, ali Amerikanci su odigrali svoju igru, znaš. To je bila borba take-over, takozvani Balkana, i on je tu skiknuo, jednostavno preračun se. Da je malo video drugačije kako se stvari razvijaju, verovatno bi promenio ploču. Ali to je njegov problem, mislim, ja u to nema šta da ulazim, sve se tu zna, postoje dokumenta, sve živo i sve se radi da se okrene pažnja javnosti od onog što je bitno. Eto, zato uopšte se nijedna tema, prijatelj, nikad nije obradio uloga Amerikanaca na Balkanu kad je u pitanju ubistvo Zorana Đinđića i engleske obaveštajne službe. Kako je moguće, koji su sve držali tu pod kontrolom, pa sve živo, svakog čoveka, mafijaške bande, klanove koji su učestvuju u rušenju Miloševića i tako dalje, sve su držali pod svojom kontrolom. I odjedanput ne postoji javnosti uopšte informacije šta su oni radili tu, razumiješ. Idi bre čoveče, to je toliko blesav, pa to vidiš, ono treba na Mars odeš da vidiš kako izgleda dole, razumiješ. Ne treba ti da uopšte pameti neki posebno za tako nešto. Samo treba da imaš dovoljno ljudskog poštenja i hrabrosti da to kažeš javno. Jer za to može se izgubi glava, razumiješ. A mene baš bliga. U ranim fazama vladavine Slobodana Miloševića bili ste u određenoj meri kritični prema njegovoj vladavini, međutim kasnije ste krenuli da ga podržavate u određenim stvarima koje je radio, da biste ga na kraju branili kad je trebao da bude hapšen.
Pa ja sam se opredeljivao po svojim kriterijima, znači ja s njim nikakve veze nisam imao, meni je nuđeno mnogo šta iz tih partija koje su vladale, međutim, ja nisam teo da se prodam, bez obzira što sam ja podržavao Miloševića bio, ali nisam podržavao zato što, kako da kažem, ta opcija budućnosti, ona je za mene bila izuzetno značajna, znači tu, on je bio realni političar, ja sam o tome stalno govorio i na njegovom mjestu možda bi ja isto radio, ali ja imam pravo ko građan ima svoj stav. Isto je recimo sa Putinom. Ja podržavam Rusiju, podržavam Putina. Dao bi mnoge ruke za Rusiju, razumeš? Bez razmišljenja. Ali ja imam pravo da imam kritičkan odnos, razumeš, prema njegovoj politici, prema viđenju budućnosti, prema mnogim stvarima. Svet nije završen s tim. Tu je sad borba ali borba između svetova nije samo borba između svetova. Ako je prava borba, ona je borba i za budućnost. Mora da postoji ta borba za budućnost. Ja smatram da ta vizija budućnosti, da ta opcija mora da bude otvorena. I u tom smislu sa kritikom Miloševića, pogotovo ove ljude koje skupljaju oko sebe i tako dalje. Ali mislim, to je sad posebna priča. I normalno da sam bio protiv da on bude prebačen u Hag. Ba bilo ko da je u pitanju. Da je u pitanju Zoran Đinđić bio, ja bih bio protiv toga da on bude ko naš građanin prebačen u Hag, razumeš, ko neki rob sa kesom na glavi i tako dalje. Ma idi čoveč, to je jedna beda, jedno ponižavanje našeg naroda bilo. Da je bio Zoran Đinđić, ja bih se isto sprotivio tome, čoveč. Bilo koji građani naši, znači naši sudovi, ono što mi imamo pravo da određujemo da li je neko prema zakonu nije dobar, nije i tako dalje. To je moje pravo kao građan, a ne da dođe tamo neko đubre, razumeš, iz neke obeštene službe, ne znam ko drugi, i da stavlja nekom na glavu, navlači i kidnapu ga i tako dalje. Predsjednik države. Pa ko si ti ko čovjeka to dozvoljavaš? Ti si brena ništarija. Znači sad mi dođe u Ameriku po Obami, ono staviš na glavu kesu neku ili džak i prepaziš ga, ne znam, na neko ostrvo tamo. Čekaj bre čoveč. Sad neko kaže, pa drugo je Amerika. Pa drugo je zato što je jače, ali ovdje vodi nekim principima, pravnim, ljudskim i tako dalje. Jer mi možda se rukovodimo s nečim što ima ljudski kraj, ili ćemo se rukovodimo zverskim poredkom. Pa ko je jači, pa nek proždera onog drugog. Ali na tome se zasniva kapitalizam. Da li je alternativa sadašnjem neoliberalnom poretku u Srbiji mogu biti nove nacionalizacije? Pa prijatelju moj, radi se o kapitalizmu, mislim, to stalno se nešto menja, pa neoliberalni, šta ja znam. Radi se, o kapitalizmu. Kao sad postoji neki drugi kapitalizam. Radi se o monopolističkom kapitalizmu, znači radi se o monopolima, o tome da kapitalističke korporacije uništavaju države, da stvaraju regione, uništavaju sve što daje šansu za nacionalne države, koje su pretpostavka u današnjem svetu da ljudi mogu da iskažu svoju političku volju. To je od izuzetnog značaja. Mene svrštavaju nekih nacionalista komunista, pa to su budalaštine, čoveče. Komunizam je internacionalistički po svojoj ideji, ja stalno govorim o tome himna komunistička internacionala, a nije nacionala ili mondijala. Ja sam internacionalist i uopšte nisam ni u kakvoj nacionalističkoj priči. Ja samo smatram da svaki narod, odnosno nacija, ima pravo na svoju kulturu, na svoj jezik, na svoj opstanak. O tome se radi. A nesreća je ta da je kapitalizam nametno da mi moramo preko nacionalne države takozvane. Ja sam za građansku državu, ali u osnovi to je to. Da postoji jedna nacija koja je egzistentna i tako dalje, da bi čovjek mogao da se suprotstavi. Kako možeš da se suprotstaviš sa tim Monsantu, na primjer? Kako možeš da se suprotstaviš Monsantu? Moraš da se preko državnih institucija, čovječe. Ti ja sad i sad se, ne znam, tamo jurimo po poljima nekog, tamo šta si zasadio, nisi. To mora da bude na nivou države definisana strategija. I tu mora da budu ljudi ujedinjeni. A ne sada jedna grupacija, ovo ko što je sad kod nas, u vladi, svakog minira, razumeš, da dobija tamo pare, ovaj radi za ovoga, ovaj radi za onoga. Znaš šta se sad dešava? Mi smo ko onaj brod Agatoni, znaš onih 7 ludih Agatona? I ona priča, i ona sad vesla jedan na jedan, drugi, to se kod nas dešava. Mi sad imamo političku situaciju da imamo 7 ludih Agatona, malo više ludih Agatona imamo, i svako vesla na svoju stranu. Ovamo viče Amerikanac, evo ti dođi, maši mu dolarima, ovamo Englez, ovamo Francuz, ovamo Rusi, to. I Agatoni ludi, razumeš, i nisu tako ludi. Orijentišu se prema para. Razumeš, gde ćeš da dobiješ veću lovu? To rade oni sad. Gde ti interes? I te mafijaške grupe, one blokiraju bilo kako rešenje koje ima, da je u pitanju nacionalni interes. I stalno ponavljam, nije to samo kod nas, to je svuda. Evo u Bugarskoj, na primjer, sa tim, koji je neverovatno dobra bi dono da je napravljen taj gasovod i naftovod preko Bugarske pa nas i tako dalje. Međutim, Amerikanci to blokiraju, dali pare tim bitangama koje vladaju i oni su blokirali projekt koji je neverovatno značajan za Bugarsku. On je izuzetno značajan za Bugarsku. Kao i za nas ostalo. Ogromnu korist bismo mogli od toga da imamo. Međutim, evo, taj projekt je i propao. Evo sad sa Turskom iste stvar. Jesi se mnogo približio Rusima,
obare, avion, ono. To je sve jedno podmeštanje u stvari. I sad će Erdogan da prizna, razumeš, da je on američki sluga. Pa naravno da neće. Prošlo je skoro 100 godina od Oktobarske revolucije. Kakav je danas značaj Oktobarske revolucije? Pa značaj Oktobarske revolucije je neverovatan kad je u pitanju opstanak ne samo slovenskih naroda, nego Kineza, uopšte Afrikanaca i tako dalje. Jer Oktobarska revolucija nije bila samo socijalna revolucija, znači klasna revolucija. Nije bila samo borba radnika i seljaka protiv buržoazije i aristokratije, nego istovremeno bila antikolonijalna borba. Zbog toga Lenjinova knjiga Imperijalizam kao najviši stadij u razvoju kapitalizma najprevođenija knjiga u istoriji čovečanstva. Na drugom mjestu je Manifest komunističke partije Marksov, na trećem mjestu je Biblija, na četvrtom mjestu su stripovi ovog Disneya, a na petom mjestu su romani Agate Christie. To je BBC 2003. godine kad je bila anketa koji je najveći mislilac drugog milenijuma. Karl Marx je ubedljivo na prvom mjestu i onda je objavljena redosled dela koje su obili i tako dalje. Ima i drugih nekih statistika, neko će reći da to nije tačno. Ja iznesem ono što sam čitao, mislim da je to Guardian objavio. U svakom slučaju, imperijalizam kod najviši stadij razvoja kapitalizma je neverovatno značajan bio za buđenje te antikolonijalne svesti u svim zemljama Azije, zatim Afrike, Kuba, centralna, južna Amerika. Nisu se oni palili, da tako kažem, na Marksa. Jer Marksova kritika kapitalizma odgovara razvijenom kapitalističkom društvu. A Lenjinova odgovara društvima koji su izašle iz feudalnog društva i da je kapitalizam tek počeo da se razvija. I koji su bili u kolonijalnom statusu u odnosu prema zapadu. Tako da je ona igrala neverovatnu ulogu, inače da nije bilo Oktobarske revolucije, da je stvoren kamen temeljac bipolarnog sveta sa Sovjetskim savezom. Znači, to je osnov svega. Taj Sovjetski savez je sprečio uništenje kineskog naroda, uništenje Vijetnamaca, Afrikanaca i tako dalje. Upravo postojanje Sovjetskog saveza koji je već 1939. bio prva naučna sila sveta, 40. godine druga ekonomska, a u toku drugog svjetskog rata postao prva vojna sila sveta. Znači, zahvaljujući tim potencijalima koje je imao sovjetski narod koji su imali, zahvaljujući naravno školovanju i tako dalje, u carskoj Rusiji 80% ljudi je bilo nepismeno, a u Sovjetskom savezu posle nekoliko godina, desetinu godina, potpuno je ukinuta, uklonjena nepismenost i taj naučni potencijal ruskog naroda je došao do izražaja i potencijali. Pa evo recimo Žukov, koji je najveći general u istoriji čovečanstva. Nijedan ne može se porediti s njim po veličini bitaka koje je dobio, on nije izgubio nijednu bitku. Od kad je Japance pobedio 39. godine, odnosno 40. na Dalekom istoku, pa sve do Berlinske bitke. Znači, Žukov je najveći general svih. On je dete seljaka. Seosko dete. To je samo jedan primjer ovako simboličan šta znači ta snaga naroda, da tako kažem, kad stvoriš mogućnost da se ta pamet tih ljudi koji su živjeli od svoga rada, borili se za opstanak i tako dalje, da se ona pojavi. Žukov. Najveći general ikada, ali on je Rus. I zbog toga ne smeš prema njemu da imaš odnos pa pričaš nešto Aleksandar, ne znam, general onaj, ili Napoleon. Kakav Napoleon odnosno prema Žukovu? Napoleon je malo dete, čoveč. Kao general, mislim, da ne govorimo sad o tome u tom istorijskom kontekstu šta su značila Napoleonovo osvajanje i tako dalje. Ali hoću da kažem čisto, kad se govori, oni na taj način bi istakli snagu ruskog naroda i to baš oni koji su bili počinjeni, koji su bili u statusu seljaci, glupaci, kmetovi i tako dalje. To su ti generali ruski bili, to su sve bili ljudi iz naroda, ljudi koji su poštovali tu pamet koja je stvarana u hiljadugodišnjoj borbi tog naroda za opstanak. Njihovi roditelji tamo bili su kmetovi, praktično robovi te buržoazije, aristokratije ruske, careva i šta ja znam. I ti su se borili posle protiv Sovjetskog saveza. To su bile čitave divizije izdajnika ruskih u vidu kozaka i tako dalje, koji su se borili protiv Crvene armije i o tome se ćuti. Evo ovdje su bili na teritoriji Jugoslavije. U Kralju, na primjer, majka mi je pričala bila šta su radili tamo kozaci. Koliko su pobili našeg naroda bili i sve ostalo. Ko što neće niko da priča o Aleksi Dundiću i o hiljadama naših ljudi koji su se borili na strani Lenjina za vreme bolševičke revolucije. O tome se ćuti. Nema, kakvi, taman posle da su se Srbi borili na strani Lenjina, koji je stalno govorio da je srpski narod najhrabriji narod u Evropi. Što to neko ne citira? To je jedna prljava igra, prijatelj moj. Sve je u stvari klasno. I taj nacionalni moment je u klasnoj ravni. Jer radnik mora da bude taj koji će da radi, da bude radna stoka, razumeš? I tako je bilo u Drugom svjetskom ratu. Svi ti izdajničke bande koji su bili na strani Nemaca, to sve bila buržoazija, trgovci, koji su imali pare. Oni su bili ta Nedićevska Srbija i tako dalje. To se znalo.
A radnička Srbija je bila u partizanima. I sad ti zato ne smiješ da govoriš o oktobarskoj revoluciji na drugačiji način, nego sad veličeš te tamo car, teo i tako dalje. A to su bili despoti, čoveče. U Rusiji nije postojala nijedne demokratske institucije, to je strašno šta su radili. Još 825. godine bili su dekabristi. 825. godine uspostavljen dekabristički po decembru, u decembru su se digli, koji su pokušavali da stvore ustavnu monarhiju u Rusiji, pazi. Još 825. godine. I to nisu uspeli da urade sve do 1917. do februara meseca kad je zbačen car bio, pazi. Znači u Rusiji nije postojala čak nije ustavna monarhija. I oni pričaju nešto o carskom režimu. Idi bre čoveče, to je bila jedna despotija najgore vrste. Svako dete je umrlo do 5. godine, svako drugo dete je umrlo, svaka treća žena, to isto u Jugoslaviji kraljevine je bilo. I svi ćute o tome, čoveče. Masovno umiranje dece, po 14 sati dnevno su radili deca u rudnicima i fabrikama. To je carski poredak, razumeš, sve je bilo bajno. Koji prvi svetski rat? Kad izgine 6-7 miliona ljudi, to nije ništa. A kada jurišu na carski dvorac, gde niko nije poginuo, recimo ljudi ne znaju mnogi da u toj jurišu na carski dvorac u Petrogradu, niko nije poginuo. Bilo je 1600 branitelja, kadetski odred i ženski, razumeš, prešli na stranu bolševika, ostali se razbržali. Niko živi nije ranjen bio. Eisenstein je napravio film o tome Krstarica Potemkin u smislu onog pucnja, razumeš, bio, to je kao simbolično bilo. Uopšte niko nije poginuo bio, čovječ. Krva revolucija. Krva je postala kad su došli 14 zemalja sa zapada na čelu sa Amerikom, Francuskom i Nemačkom, Engleskom da Denjikinu, Korčaku i Judeniću daju pomoć i da organizuju belu opoziciju, odnosno bele odrede. Tad je počelo prvi obračun. Ma to je sve na svinjarija, čovječ. I oni sad pričaju nešto o demokratiji, ne znam čemu, a pričaju o nekom režimu koji nisu postavili na elementarna prava, prava žena, prava dece ili uopšte prava radnika, mislim, ništa od toga. Zato što oni na taj način, prijatelji moji, pokazuju o kakva je vlast, za kakvu su oni vlast bore u stvari. To isto Slobodana Jovanović, evo digli smo u spomenik pred pravnim fakultetom, sramota da sam završio taj fakultet i da sam magistrirao tu i javio tezu bio, koji je učestvovao u stvaranju te diktature šestojanuarske, razumeš, 29. godine. To je jedna fašizmna priča bila sa Karađorđevićem. To je sramota bila za svaku zemlju koja ima bilo šta vezano za humanizam. Ukinuli su sve što su mogli, od slobode štampe, političkih partija, otvorili logore za komuniste, koliko su ljudi pobili sam. I Slobodan Jovanović, njega su stavili. Ma mislim, jadi beda. A neće da kažu da je on osudio Nedića na smrt 42. godine. Ma sve, to je ona najprljavija, to je toliko sad, prijatelji moji, jedna prljava politička igra da ja uopšte, ovi mladi ljudi, ja stvarno ne znam kako su uopšte normalni. Uopšte ne znam kako su normalni. Pored svih tih laži, podmeštačina, svega, gde ti možda nađeš bilo kakav kriterijum u toj močvari smrdljivoj, prijatelju moji? Gde da nađeš, da kažeš, čekaj, to je put iz močvare. Pazi, ti sad treba da nađeš put iz močvare. Gde da nađeš put iz močvare? Ako god se pojavi, pričate, evo ga put iz močvare, pa i ti kreneš tamo i upadneš još u veću rupu, čoveče, još u veće blato, veću smrad. I onda se opet pojavi drugi i evo ga put iz močvare. I opet bitanga neka, razumeš, tamo. Onda ovi ti kažu, pa čekaj, njega platili, bre, on dobija lovu za to. Ne, mnogo je gadno, mislim, ta kapitalistička močvara sve dublja i čovjek mora da ima, bez uma ne može ništa da uradi. Um je jedin svetionik, u stvari. Ja pokušavam koliko mogu da definišem stvari u toj strateškoj ravni, znači da ljudi se orijentišu prema onom što je bitno. Normalno da ljudi imaju različite stavove, ali jednostavno mora da se odvojimo od tog što podmešti, od tih farmi, od tog tenisa, od ne znam čega, da se ljudi orijentišu prema onome što im daje šansu da opstanemo, čovječe. To je osnovno sve. Da sačuvamo svoju zemlju, da sačuvamo svoj narod. Da otvorimo prostore neke budućnosti. Onda će ljudi da se osokole. Ljudi će da se osokole kad osjete da to ima nekog efekta. A ovako, razumeš, sve se svodi na jednu prljavu igru, ko će koga, ne znam, ovaj ruši ovoga, ovaj ruši onoga. To sve, bre, nameštene priče, one smrdljive, lažne priče, samo da ne bi postavio pitanje, čekaj, bre, prodadoše nam zemlju, prodadoše nam vodu, sve nas prodadoše, čoveče, bre. Mi smo postali kao neka ogromna javna kuća, razumeš? Sve ima, ne sve ima, nego svako ima cenu. To je ona najprljava kapitalistička priča. I ti treba se s tim pomiriš da kažeš, svi smo mi đubradi i zaslužili smo, ko što neke smrdljivice tamo iz komšiluka mu okažu, pa mi smo zaslužili. Ja kažem, a s čim smo zaslužili? Si ti zaslužio? Pa ti budi skot i bitanga i to i jesi u konačno. Kad si u stanju tako da govoriš, razumeš o svom narodu. Mi smo zaslužili i da nas bombarduju, mi smo zaslužili da nas gađaju sa uranijom, mi nismo zaslužili da deca umiru od leukemije. Sve smo mi zaslužili.
da bi ta đubrad mogla da veličaju tamo Amerika, Coca-Cola, biju svoju decu zato što neće piju Coca-Cola. Misli te idiote, čoveče. Ja pitam onog jednog idiota na brdu što stalno sa psetom tamo, ja kažem, jel ti kuće pije Coca-Cola? On me gleda onako ljutito, čoveče. Pa neće Čukila njegova da pije Coca-Cola. Pa ja mu kažem, jel pije tvoje kuće Coca-Cola? Pa nema šanse, čoveče, pije Coca-Cola. Ni svinje neće Coca-Cola da piju. Ali njegov sin mora pije Coca-Cola, jer to je, znaš, to je sveta vodica kapitalizma. Odnosno američka sveta vodica. Ako ne piješ Coca-Colu, ti si izdajni, čoveče. Kako ti da piješ svežu izvorsku vodu ili da piješ, recimo, ruski kvas i to? Taman posla, čoveče. Izdaja, ubi ga je. Neće pije Coca-Cola. A pseto njegov neće pije Coca-Cola. I uzmano da bi pilot dobili u 100% odmah proliv, čoveče. Gde je Coca-Cola za kučići svinja? Majti si. Zašto je trenutno na zapadu toliko omražena figura Staljina i zašto je napad na tu figuru? Pa uvek je bilo tako, zato što je on simbolizovao jedinstvo ruske države, on je pravio zločine, međutim te priče o tome da je on pobio ne znam koliko, to su takve laži, prijatelju moji. Pazi sad, Sovjetski savez, možda misliš pod kakvim je udarom bio propagande zapadne kad mi smo, koji smo, neću kažem beznačajni, ali mnogo manje značajni na svetskoj pozornici nego što je Sovjetski savez bio, pa to gotovo da ne može se porediti. I Srbi su ubili 500.000 Albanaca, napravili logor od stadione u Prištini. Pazi, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Bill Clinton, to govori. Silovali 220.000 muslimanki u Bosni, pobili 100, 200, 300.000 i šta znam. I to su naslovi u novinama, televizije, godinama, prijatelju moji, godinama te priče. I sad zamisli šta je značio Sovjetski savez koji se suprotstavio čitavom zapadu, čoveče. Kakvu figuru mogao Staljin onda da ima? Pa normalno da se od njega pravio najgoreg demona koji postoji. I sad pazi podaci. Roj Medvedev, koji inače je najbolji poznavac staljinizma i on je kritičan inače prema staljinizmu i živio je kao disident na zapadu godinama. Evo, skoro se pojavila njegova knjiga ovde, Staljin i staljinizam, debela jedna studija, on je koristio ogroman broj dokumenta, stvarno to je za istoričare izuzetno značajna. Inače, napisao je i 917. i neke druge knjige koje su jako izvorne u stvari, koristio mnoga dokumenta. I sad pazi šta on daje u toj knjizi, Staljin i staljinizam. Evo, može se kupiti ta knjiga kod nas prevedena, je, srećom je prevedena, jer je, kažem, ima pregršt dokumenta koji su izuzetno značajni. 40. godine Novodi Medvedev bila je popis stanovništva je bio u Sovjetskom savezu i po tom popisu je bilo 190,1 milion stanovnika. A posle Prvog svjetskog rata i revolucije bilo je oko 150 miliona. Nemam tačan podatak, ali otprilike 150 miliona. Dakle, preko 40 miliona stanovnika je bilo više u periodu za tih 20 godina. I sad, ako je Staljin pobio 50, 60, 70 miliona ljudi, prvo pobio znači sve muško stanovništvo. Sad, kako je moguće, čoveče, da 40. godine po popisu stanovništva bude 190,1 milion ljudi? I ovaj Medvedev, normalno čovjek, to je jedan naučnik, istoričar i to su ozbiljni izvori, znači nije to sad neka priča. Pa onda 27 miliona ljudi izgubili Sovjetski savez za vreme Drugog svjetskog rata, a umeđu vremenu napravio najveću znači, industrijsku revoluciju u istoriji čovečanstva i istovremeno postao glavna naučna sila sveta. Pa kako je to moguće? Ko je to uradio? Kako je on pobio? Razumeš, pobio je pola Sovjetskog saveza, odnosno sve muško stanovništvo. Pa ko je to radio? Ko je to stvorio? Ko je pobedio nacističko Nemačko? Zima, jel? Idioti jedni, čoveče. 4 godine stari rat, oni kažu, zima, kaže, sprečila Nemce pobediti Crvenariju. Pa zi to, ko može da bude toliki idiot takve stvari da tvrdi? Evo baš 5. decembar, danas je Žukov krenuo u kontraofanzivu, kad je u roku od nekoliko nedelja 400.000 nemačkih vojnika pobio. Što Rusima nije smetala zima? Pa zato što su imali bolju vojnu tehniku, čoveče. Već su tada imali T-34 koji je bio superiran tank. I to ne pominju te bitange, razumeš? U roku od 3 nedelje preko 400.000 su pobili elitnih nemačkih vojnika koji su bili pred Moskvom, razumeš? A da ne govorim posle Kurska bitka, Stalingrad i sve ostalo. Mislim, to je jad i beda. Vidiš ti kako oni obezvređuju samo zato što je u pitanju socijalizam. Ja ne kažem da je to bio stvarno socijalizam. I u Sovjetskom savezu je postao izraz real socijalizam. Znači, oni su bili svesni, njihovi ideolozi, da je Sovjetski savez nije dosegao ni onu Marksov nivo, a da ne govorimo o komunizam, čoveče. Niko u Sovjetskom savezu nije govorio da je to komunističko društvo. Postoje komunističke partije, ali niko nije govorio da je to komunizam. Komunizam je bio ideal, znači nešto do čega treba doći.
I nisu upotrebljavali čak ni socijalizam, nego real socijalizam. To je njihov izraz bio. I ovdje su kritikovali ovi naši praksi, filozofi i tako dalje. Oni su kritikovali Sovjetski savez kao real socijalizam. I ti sad naravno sve to odbacuješ, jer moraš da pljuješ, ti moraš, Staljin je u stvari simbol borbe ruskog i drugih naroda Sovjetskog saveza, odnosno Rusije, za opstanak. On je simbol te integrativne moći. I nije slučajno što se Putin poziva sad na Staljina. Normalno se poziva na Staljina. Jer Staljin je stvorio jedan snažan Sovjetski savez, Lenin je išao na tu neku nacionalnu priču koja je bila za to vreme, jer tu bilo mnogo nacija. On je držao se nekih principa koji ovako imaju jednu principalnu humanističku dimenziju. Međutim, to je moglo da dovede do raspada Sovjetskog saveza. Do raspada. I Staljin je u stvari sprečio. On je već bio u toku, to nema šta, mislim. Jer u Sovjetskom savezu je bilo 250 i više nacionalnih manjina i nacije, mislim. To držati u jedinstvu, pa to je na 11 časovnih zona. Bre, čoveč. A sa svih strana je bio napad na Sovjetski savez, sa svih strana, mislim. Tu nema ko nije bio ubačen unutra, to se zna, to je ogroman novac da bi se, Sovjetski savez ima Sibir, Sibir je ključ svega. Tako da je to toliko jedna priča, uopšte prljava, mislim, i meni je žao što na našem prostoru, a mi smo se zajedno borili sa Crvenom armijom protiv nacizma i tako dalje, da na našem prostoru tako prljave priče se pričaju danas, zahvaljujući tome što su na vlasti i uopšte u toj javnoj sferi oni koji su zapravo sa nacistima bili. Zato oni tu ideologiju danas forsiraju. Zato niko danas partizanski pokret ne pominje da je preko 230.000 mladih ljudi poginulo boreći protiv nacizma. No ono najvrednije što smo imali poginulo bilo tokom Drugog svjetskog rata. A preko 35% su bile žene, odnosno devojke. To je sramota, čoveč. To je beda jedna i mi se tražimo. Sahranili smo jednog izdajnika, čoveče, jednog Đinđića koji je tražio bombardovanje, koji je tražio da nas NATO trupe napadnu u aleji velikana. Pa šta dalje da pričamo? Jel mi zaslužujemo kod narod, kad gledamo kroz te simbolične stvari, da nas neko poštuje? Jel mi zaslužujemo da nas neko poštuje? Kad ti najgore izdajnike danas vraćaš iz mrtvih čoveči i rehabilituješ ih i najveći izdajnika moderne Srbije, Zorana Đinđića, ti sahranjuješ u aleji velikana. Ej, u aleji velikana. Kako komentarišete najavljenu privatizaciju Telekoma? Mislim, pa to je samo deo jedne opšte pljačke, pa mislim, zato na Vučića aplaudirao na zapad. On prodaje sve živo, čoveč, sve živo, to je, mislim, ti nećeš moći da imaš kontrolu. Telekom nije samo Telekom, Telekom je na čitav sistem, je nauke, svega, to je, kako da kažem, kao kad iz organizma čovjek iščupa jedan vitalni organ. I to ima uticaj na sve dele organizma. Nije Telekom ošišao si se, pa sad nemaš taj deo kosa. Telekom je, da to ovako grubo kažem, razumeš, ko da ti jetru izvuku, čovječ. To je jedini sistem danas kod nas koji ima taj potencijal i naučni, i međunarodni, i ekspanzivni, i tako dalje. To je jedini praktični, ja ne znam, nisam stručnjak, ali mislim da je Telekom, ako ne jedan, onda jedan od retkih koji može da vuče Srbiju u tom modernom smislu. I ti kad to prodaš, oni će da te svedu na operatera, ništa, to samo znači okretanje para. Razumeš? Ko zastavu što su i tako dalje. Ti sklapaš delove, ti nemaš više naučni kadar, nemaš ništa. Ej, Niš, je bilo šta što smo imali. Mi smo imali izvanredne kolektive. Neki su bili gubicima, a si imao koncentraciju naučnog kadra koji ima fantastičan potencijal. Institute koje smo imali i tako dalje. Oni su te danas sveli na nivo kolonije, razumeš, a osnovni odnos kolonije, metropole je da nemaš naučnu radnu snagu, da nemaš razvoj nauke, da nemaš razvoj uma, nego da si nivo potrošača i one operativne radne snage, đubretarske radne snage. To je to. Na to su oni nas sveli sad. I Telekom je jedan od posljednjih šansi našeg društva da se izborimo, da tu ostanu mladi, pametni ljudi koji će stvarati u toj informatičkoj tehnologiji. To je nevjerovatno značajno. To je sistem jedan, čoveč. I sad se pojave tipovi i na stolu dere para. Oni to rade, prijatelji moji. Tako oni to rade. U kafani ili negde. I koliko ćeš ti da dobiješ, koliko ću ja da dobijem. Tako to ide. I onda ti gurnu Đokovića, košarka, fudbal, a oni, razumeš, određuju tvoju sudbinu i cela priča završi. Ovaj je otišao u Monako, para otišla na zapad, ovi tipovi za njim, razumeš, svi odošeju. Razumeš, sve što su mogli su prodali, uzeli pare i onda ti se još smeju. Još ti se smeju. Da li smatrate da sadašnja vlast, predvođena Aleksandrom Vučićem, pravi kontinuitet sa politikom 5. oktobra? Apsolutno, mislim, tu nema. To je potpuno jedna prozapadna kapitalistička politika koja nas uteruje u NATO paktu, mislim, on je slugerajski status u kome mi jesmo, tako da je on dosledan nastavljač politike dosadaca. On je dosledan nastavljač politike dosadaca, koja nas vodi u uništenje potpuno. U potpuno uništenje. Gospodin Simonoviću, šta biste imali da poručiti našim gledalcima za kraj?
Pa da gledaju Farmu, da gledaju Đokovića, da gledaju, ono, ne znam ja, mislim, da idu ili da idu da pasu travu. Eto, to im preporučujem. Da gledaju, da budu što veći idioti, da ne pročitaju nijednu knjigu, da se drže šema, televizijskih šablona, razumeš, to da im bude mentalni vodič u životu i da gledaju da svoje deci daju što više Coca-Cole, da ih hrane, da ih vode na pričestu McDonald's restorane i tako dalje. Eto, to preporučujem gledacima. Gospodine Simonoviću, hvala što ste bili gost. Hvala i vama. Ovo je bila emisija Intervju u produkciji Balkan Info. Naš gost je bio gospodin Ljubodrag Duci Simonović, magistar pravnih nauka i doktor filozofije. Hvala što ste gledali.